after you do come over the world. So we got to know ourselves. Like Abia, you are now comfortable with the person. That is when from a honeymoon and we call me indoors and we say hi and I started from the honeymoon. All right. And we year bang and Sana Mushia 2017 for the first time. I think 2016. No, really bad. Birthday no. Now we year open program B party B and now Or say my sister be I think in Accra. I was and I mean Tabua honey by then. And I feel Obeba Accra. But I'm sure one of the reasons we were sure because we started talking to Obi and now my wife or a vibe. My wife or a vibe of Pekasa. And from honeymoon we start with your vibe and I say okay, Obeba Accra to visit their sister and I'm see you. And I told her so we call me around and when she came, she's not so much used to Accra into my money direction, but yeah, she was able to come. Yeah. Now to Uniba. And yet that's 2017 na mushia ye. It's a fair mushia ye no na why say somebody you were interested in and I say nay idea be one of thing. So from a honeymoon it is now. Okay, so from a honeymoon now Mr. Dino. And I went when I was studying. So we got married in 2020. We got married in 2020. From 2017 to 2020. In between the 3 years na bedem. Okay. Yes, 2017 na mudi home hono na mo worry 2020. So 3 years. Yes. Hello. Yeah. Yes, Nana. Now it says within that 3 years, no. Now Obibeka say it was a serious relationship, and I say there was a break. Be na mo sign back, and I say 3 years ni na steady mo. Okay, so we didn't start off that early. Okay, so we started vibing. We're vibing. We started talking, and I say like we should go ahead and date because that time she was not dating. And I mean, so yeah, And within that period, my wife is not someone who doesn't like. She's always talking and she forgets early. And she said, "Tokwabi anabi visa only those things doesn't really her. She makes sure she even call you, and I make her my friend. Yeah, but I mean, if that the case." Like I'm the cause and I only apple to still call you. So that was one of the things that was lacking in other relationships. So when you girlfriend, now me like the first fight and I use and I must like now ego, you don't call pride, on teacher. Like you only wanna offer me. I say, hey, you do this, yeah. Hello. Yeah, hello. I am line not dropping a crab at what was so. Okay, sorry. Yeah. Finally, when you were getting married, now and Kophobisa say, and I say during the time now move out, you know, Obibisa say, Mushiam who here. I am Casa Mushiam who This papa be saying internet. Hey. On the other internet, like first of even my colleagues, my friends from school. Also internet here, sometimes people really don't access or more accept anything from the internet. Now I say, hey, now you marry someone from internet. Are you serious? Are you okay? Like she also says the same thing. I say like sometimes say, hey, internet. Now who them our internet so don't think like those things. But from beginning now I started going to a place to visit the family, only family. So they were getting used to me. But any corner I to say internet love radio.
and but they got to know say now we are serious about it. Okay. Finally you got married in 2020. You were Yeah, 2025. 5 years near ena ma worry. Who yeah. regret it? Never, never have do any day that I regret it. No, never, never. You okay yeah And during mo study mo hone the matna 5 years as a couple no. Who be as na or pretend o suban bi mu because maybe your bad there at a certain stage no. No or power. my wife is that straightforward. Right from beginning, okay, attention. Right from the beginning, I saw everything. It was just like that. There was no pretense, nothing. She never hid. On fact, the DRC, and now everything was just the same way I saw her. It was the same thing that after marriage. That's the same thing I'm saying. Enti yen sha se fi emma ni bi na mema be ye omo message omo DM mu anom send omo messages aya omo enfi wo mu no. The perception about online dating na yen part of the world no. Enye so acceptable because me bisa o question no crash send ya o crash si tie mu send ye online way o catch up papa say me share no Facebook no so na TikTok o beka say o angasa crash onye serious. Yen kan yen hwa emma no. So obi echatu wo udie mu to aso a wo be den na wa approach to we hu say we die me feel no ne hwese be papa. Yeah. Okay, so sometimes some of the women that or moon person or the see there, sometimes what or high will be say hi. Sometimes if you hi, no mommy number, I want to call you. There are men who does that. So I mean, how do you see the woman as a cheap and sometimes who are good intentions, but sometimes you have to build that rapport with the person. Sometimes it can work for you. We call direct, and also a bit me afa, sir. But sometimes the meaning per se, build that rapport so that it will be so difficult. Or Danny say, don't feel what I say. Right, yeah, that's papa. Now I think a man on sway because I am a man no more send the DM no. How should the men go about it? So anyone you say, try and do that rapport with the woman. And sometimes to at least put a picture and something on your wall. Even there's no picture, nothing, no info about them. Now work on how it will be. Sometimes what the women does is they'll go and look at the profile picture. Oh, honey, if there's no picture, now you decide they ask your honey something. It doesn't make you look real. It doesn't look appealing. You don't expect someone to respond to let's say just cartoon profile picture. Now you don't have anything on your wall. Sometimes you just have to have some little things that will make the person say, okay, Nipa, you see, so I can say. Yo, I am the pass so I can't offer men and who say you more for more picture and fan to over and walk off a crabby dear neda ho. You are not off a brand baby dear neda ho, but you baby won't say you. A man to a sir. Some of them are moving to filter and the idea. Now, something else, something different. Not the same person, but you can see it's already editing, papa. Editing one papa. I have encountered such thing before. No. It was, I think, social media. And now, me say, I met her on the kitchen and she said, now, I was even trying to hide and run away. Watching me. Yo, yeah, that's a pass. So what happening now? Ni Eddie come but producers need say hold on 1 minute. Someone on kasa behind the scenes. Okay. Yeah, that's a pass. Okay. All right. And young common na you born way. First person or share the experience at the action. So you can so be
Akoma FM na yeni ne twitwa pictures any ya for da yama ya any yaw eko aba baba yama mu nyina happy day ene ye nyina ye da me gidi say baby a wo bia wo ho eye so wo ho enye mpo sa wo yare sa wo sorry ye wo nya aduane endi ye senya wabrabo no esi ekoma obia no sa wo wonkwa no wo wade nti nyani da so erewrade mu say bibia be ye fine ene me kwasra me papa me kwasra no o say me kan che mu nyina say sani etie bia no ebe ye yi specifically o say ayachia ira mama nti that as me kan che so chia pa aha Majunus so I just feel my juice will be brewed. Na me say raso dey higher kwa yo enti no ye cheche abugina ya babugina akwaba ediba akoma 87.9 enche bia nso mbehu yen ewo Onia TV mo hwe yen wo Facebook, TikTok and YouTube na watchi de me see ya kansama na me say nsem ne de me wie pe na chese case of the year eno ne ye de eba no me di the beaches yoga bra obetimi afre me Aunty Bea Mini ama miensa ewa ha ene yetu ya shekels mini ne hia ye den ya week ni mu de ye hia ye den ya team no ba ko ne ba ko be ya ata ne ata nti ene bi era ne ye ata ne ata ena ye de abetina no mu sei mema no so nana bila kantanka spatus kojo sako de abodwe se ene ono wo studio ena Emmanuel Owusu Little ono so ebo ye chidom Beluchi ena nana ya Beluchi ho ye Beluchi seni yofunu warani fi akwa kentampo ana otwem akwa kentampo kra so otia obeye adwuma no na yede dwumadie yede brem ma no so ade bia moti omonka ewe fidie no so eyoba ya abrefo adwoa Peggy na Ewuraba papa bi omo na danida na omo ye in-house panel members ye mamu nyina ahabium ene information centers ahodo amutie yen ayeni mu nyina no ye chiamoate ye chiamo pa ye damasin so se mudi mo fidie no community centers ni information centers mudi mo machines ni nyina modi ato akoma fitia na pa bepem sabre obi ne de ato ho onyi emfiri ho na mame nchia opoman mame Aunty Maggie yesi ono opoman na ne kan yo o se yesi mase besei na mode koma station bi se station ni nkan ma afan ba Akoma FM a ne mame no betna wa owo ne ba beto ne mame no because ontie station bi a aje say Akoma nti mu amusumutie ye nyina yedamase se mu koso amutie na aya na manye pesemi nkumunyo aya na waka che onua bi say Akoma ho no ade papa bi wo ho enti na wode wafidie ne to ho na wonyi mfiri ho no na waka che onua bi nso no so de ne fidie ne de ato Akoma 87.9 ene edwuma no dɔɔso enso yaba ne yaba yebeye ni nyina era ma general boko ya enua Nyankopon adom me ho ye na won so enye koreye ai tuntumi refie ai kafra mate ti eno so ene mo ko wo he nyankyere ni ase ya nyankyere ni ase mo di ye na hwehwe na me se mesere mo me ene ne ye mo ye ada o ye so do ai fine guy now the picture ni chere me oh emu oya na hwe me na na busia panyi pa ne bada form fefe ya be manso so de na de monka fra wai se ma kam se busia panyi we nti on fa ne ntuma mbo ne yem na on sorry sa pepepe enye adwoa eti say ede nyame ase na me ba en mi rase ho me hu wo ho na wo so we ya semo anya wo mami ya o ma ya ne de o ho nto ene ese wanya no womra ya ho meti aya me se aya tobodi ahaban ai no what na so ai no waka chiwa na pray sa enkoye we mame nko eyi ho mbra oba yes Aunty Bea boko de Ewurade da so kraye na won so e adom pa Nyankopon ase yo eneso ye be bon komo na osu fi ha wo koyi wo court
Court this is more than court. You could hear some about. You could hear some about Namako Jimmy Sikebi. You. And yet, I draw my minty after them said them afa. Senior technical wage na head yafa. What's in our way? I see. I see. Yo, and that yensem no mienu. The edi kind no. Akoma fufu party. Ghana my kuma. Ye besu kakra. Yesu ria na marketing for na nkasa so aba. No ma baba be di omufufu nti oba ma me hya se mfiri ho Akoma fufu party. Okay, Aunty Bea me da se. And also ye da foforo. Edru ya wada se ya na chese. Yenso so nyame aye yenso ya domama na wotwe na kwa baba beto yen. Fufu party eye meme de be na wotwe on the knife. Na se ne de bia yesika no. Na no mi wodwomo a sister ba kwa we mumu. Me dem ka se bi o ka se misika kora ba oba fufuo ne mebebio nam se fufuo be ya wo se hye na de se mantie fufuo ne mebebi nam so ba no wankora waye wade ene obagye aduane a obedi eti na kyese de ehia ne ayewa ye ka we ni aka ne sen akomafo ye di fufuo ne ba enye ye ho ne te ye nsa bi se ye nidi ye ana yinim de di ye sika ye ene ye si ye wo fufuo send the last year obi da ya resabia otutu mirika esori be di enkwa fufuo a ne yade nyina akọ ye no saa na ye ka we mu nyina so akire se we ye de kire se ye dodo ye ho obi antu mirika no womra na nyame adoma wo ba na wafa wayewa ofisa ayewa na enko polythene bag mu a fa boa ne ti ebu aso oje ya na je se wape ba bia sam we nan no wa ba bo na se bo ne dwua na je se wa hyase atiti bo ni de edi Aunty Bea ye ka we ni ye ka ne se enche wa wo pese wo ba so ya sene e wo dwumedi mu no akwanya ne da ho wo ba ye beje wo fefefe so se ne be ya o mu bedi fufo no so ahunu se ante ana eja ono so de na dwato ne ma no e de ba be so ya sene nti Aunty Bea na fufo party ne de hia ne ayowa de hia ene wayowa medase papa adwa mama yes ese July na ye ja no kwan na me ya adom achi na Nyankopon de yenkwa chen ya yewura August mu na saka nefuo no nwotwe na fufu party no eje ebo na eje nya aba eye Saturday 9th August Aunty Bea de ohia ne wayowa na nso so ubedidi awe nam ahwe nkwan ne de keka ho nyina na Aunty Bea sabi efie keka isika bom kra ye ntumi nye eje se tiefo na ne yedwane atom so mo beso yasene yesi kwancha de fa ya ne sika ene ye de ye enti yento ya pono mu ema aboafo a mpeso mbeso yasene yegusu a ye dwa atom obi biara opese ebo ne dwatande ho dewro ede mano no Aunty Bea onfambra efia ha oba frondex obi hye ne bia odon ka se meton toast metonya adoa na mepese me de beso masene na mo bo ho dewro ede mame Aunty Bea dani dua eya nopa duba ko pepepepepepe na dwumedie ne ye de ahyehye so ne ehia ne wayewa o ba so ano podcast ka kan waduane ne de Aunty Bea eye free enam biara wom eye free o ba na do wayewa eno ano no all right sister Aunty you yenchie tiefo na yema ye ho akwa abamfambra Akoma 87.9 FM so donc aboyidi na je se yedem e wo TV ni so na yebedidi yebesan kwan yeberenam na ye twa nkontomo akese nti ye pamocho nyame ya adomo a memenda edi yanim ni na awotwe ye kan saa night na beka se wade tenten da bi memenda be ya na awotwe nti mo adaro ma ho brase mu ne ani di mo nhyɛ ne nsoma ye se ye se momra ne ye nya odo adidie ye nto ye nsa ne ye ni di mum na nya fe nya homeka nti Nyankopon ya adomo a eda ne ye memenda anopa duba ko ne ya hyase wo Asokwa Municipal Assembly mo fokot wa nti ba bia wo bia wo de o ba de wo hia ene ayewa me se ya fa so a fa ayewa ne so a o ba na wo genchia obi bisa se na ba makata chie de nti na ayewa suit ya so de onim de esi kura yi mu onko ane wo Jerusalem bra Akoma FM ye fufu party nti na so aba bedi bi nti nyame ya adomo a ebehwe manim momra manim so maye ye wo ho akade na akade ne ye wo no ye besire bi aka ho esan se ye se bi nipa dodo afunu emo na afi nso no ayi kwanchi ade afi diska na ye se de adwa kan nti momra na mo nso ya sen se oton eye atosode oton banche oton brode menkani ni nyina ofre ba bia obi beba abeje
prekesa ni nkruma yebehia bi pa enti momma niema ne mra na yes ne atwi je ne kakra de account ne meko kakra ho so de ye to na pampa musa na ya na de chibrebo aka ho na bibia ye kama enti Nyankopon ya adom yesere mo aye na wo mo discuss so beso yase no so ye beje na yada mo ase ye ka ni say ye bia na wo ba bi wo ho aka de wo apese ye beje 0209 0209 11 11 90 90 90 90 0209 0209 11 11 90 90 90 Freye ye beba beje Freye na ye beba beje eno eye Akoma Fufu Party 4th edition eno ena nyame yadoma meminda edi yenim ya ne na wotwe pepepe ye de ebremu August bosome no eye Akoma FM ye na anniversary month enti dwumedie bebre ena ya hyehye migidi se nyame yadoma china Boss Evans pa ho entuma na de didi mu ni nyina ye de bebremu but we eye Akoma Fufu Party 4th edition ba so meminda edi yenimi ne na wotwe so 9th na ye kan ye no eye meminda ebe ne na wotwe na ye di fufu no nti ye to nsafra asanteman mu nyina mu bra na ye di fufu eye free de ohia ene wayewa ode beba Akoma Fufu Party ma ye di dwumedie where they are tosso 9 so de da bia mu ya no askwa assembly park ne so ha sisi taba ese tia ho dendende ya ni wo ma Akoma fu ya ni wo ma Fufu Party ya ni wo ma me so obi ya me di free no ane wasanka Fufu Akoma FM Fufu Party 9th August. So the last year overhead view ye buy ye no afi we fi e ba ne pabne so yo hia ne wayoa Fufu no free Fufu Party aya me abebom special nyame ya adoma 9th August next month edi enum ya ebesi Saturday Fufu Party aspa municipal enimu ho no yo hia ne wayoa Abofo Matama, the Akoma Fufu Party de Pro, Promo Tomato Mix, Grow Fine Herbal Tonic, Ayuko Seasoning Powder, Dima for Herbal Clinic, Porta Cats, Floral Tissue, Kayosa Akoma FM Fufu Party, free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello, Ghana, my Kumasi, my Fufu Party ni brana so Betty's Kitchen ni afibia mosomfo Mama Betty wanemu ane ye monhwe ayuwa ne kwana winya fufu wo pabode anko a obenya wo pemenke fufu a obenya Fufu Party e ba so ewo askwa Akoma wa Fufu Party Akoma FM Fufu Party ni ya shansha Fufu be na ope yo pe bia oba wo sabeka date ni 9th August ya no askwa municipal assembly wana ehia ne waruwa free fufu na wakwaba eba Kadi Sport Village yene Akoma FM akabuma ye be Fufu Party eye Asokwa Municipal Assembly on the 9th of August park in this one extra juicy do hia no wasanka no the local setup no the drinks na da ankasa oyeraba ne niate ohye ne niama no so bibia esi so pepepepepepe Felibad Coastal ope isumunam bia enu ani Felibad Coastal Adumu Ventures Reverend Omono eni mama Akoma Fufu Party where they are tosso 9 so de da bia mu ya no askwa assembly park ne so ha sisi taba ese tia ho dendende ya ni wo ma Akoma fu ya ni wo ma case number 2 na say me sha se emfemfi era ho asemo Aunty Bea yeguso pem so etiefo ni ahwefo madaro mani die mu ni ahobrase mu yemba na ase yakoda no atokura beda na koma ho no ono na asem na ye kan fihie adubana enti ye pamocho ye sere madaro ma mo ye bidie na nso enwie peye ye nya kakra ye pesika boten $9,500 eno ni sika ye hwe animu se ye de beye na ase surgery no ede ama no enti ye pamocho na anu ye keka bo mu de nya kra ndu $5,000 nti yesremu a sade modi nkan aye mwa no maye yadom no mungusu anya yadom esanse yesi ajanka woda ase ne no opedi obedi china ye pa mo chawani die mu yesremu momma sika no emra na yemfa enye na ase surgery no emfa emma no sade ebe yo no nso benya nkwa na bibia nso aye kama nti ye pa mo chaw yegusu aye age se bia fo se ye wie di ama no na no oba ye na
yenya enso ye nuru ba bia enti yen first kan ma no se e cha sa no so no na yade no so e ye dey e kɔ nanim na ho ode no so ye dey e ba fam enti e pa mo chew obi ni mo brempo ahyase mo me yenge na asen kwansi wo se de be ya da achi ma mu ni nyina no who knows bia no be yen sentroni kese ti se if you have seen kuma na say Ibrahim Abubakar na ye nyina yetimi adu no so mfa so ti Aunty Bea me. All right, me da si papa Peggy. Aunty Bea. Yes, na say mama ye dwa 24 ma wo mumre yen said ye ma afoforo ye pese ye the same thing e de ma na say se nkenye sa de nke enya no ke de be ma na ma me say bo de enie ginefa ko enie so de be ko so onfa nko nanso so me si me twa me di na me hwe Linda de ye program oba ya me si sa ya de ye ya de boni an kasese ya de ye wo Aunty Bea e ho na obehunu wadofo instead ye ma Linda no ye pese the same thing e de ma na say inte be se ye tiefo ene ahwefo ye be so mo ketu abi ensa dodo obi anno so still ye gusu ya ba ye nsem ye nsa dansa yem omomfa bi mbeso mu na ye mfa nka mfa ma na asai na ye mfa nko ye sa adwunu emfa ma no ma omomre yen na said Akoma FM eda Ghana fo Akoma so no saa so na asai so da Akoma so nti omomoye na enye sa adwunu emfa ma no me da se papa oba Aunty Bea me ne girl bi kwa sorry na no wa wo me ma 3 ena onya be oba akola no nya mfie be onya be bosumi nsia no mu se hoyin atini bi no eda na komam nti ebra wo mo ekọ ho ese mo kọ akosa akola ne yare no na nyame enmi ne kurani na sika na no odin wo mo tenetena wa ma abofra no sebi ohwere ne nkwa ababa wa ne sa anyim biem osa wo ye no asa wo ba akola ne ba na sa tokuro no esa ada na koma ho na chese wedie omo mpene ema ne nko ene so mo na ne namu a sa donation ni nkrofo adawroma ene mo de ko sa akola ne yare ene ye ka baby akola ne duru a e beje wonsem sa akola na ya na Nyankopon ani wo mo ho pa ene so ma de bia me kase de ohun no mo broni mo bon wo de fam awrade yesre ne yasre biem sa akola yi se ya moa no na se ya ma no sisimi na sa akola yi firi mu a ne maame obesa nya akola ne biem because eno na unyaye enti yempese sebi akola no ebefa Akoma FM fo so na sebi mpraduasa yakohwere no etiefo so tia ebeye wo mo ya eti enene da wutie dwumadie ya eya abofra bia wanya mfie du tokuro da na koma ho se wo hwe ye Facebook live obehu abofra no nante kakra bia no wabre yesrew enene da wutie bomodin ya na yibi na wo yi no nyaade a wo yi ato agukwa Bible say nipa ye de ebokwan ma no ene wo se to abodo no so gu nsue nani na daachi bi no won sabeka entimi me ya akola yi kura no a nyame betimi a save wo baby wo baabi nyame betimi aboa wo kwan bi so ebia na nipa bi de agu so kura be di wo true o papa ye no nyame betimi agye wo nkwa e wo kwan enti wo yi na ma ne hawo ka hunu se Nyankopon na hweye nyina ye so uyi anu obompa ye aguso e wo kokom se rade yi me di kakra we kọ Akoma FM no mesre fo bom ni mabusu nyina ho ban ketua bi no eso Nyankopon ani se ne obaku nani di na ye de ebra urade no nipa dom nyina na ba enso so Nyankopon se saa kunani ni sika no eso nani eti wo kakra wa no ebeso ye nyina ye ni eti Nyankopon so enhyiraw. All right yo aka yenkomo number 3 na afie ne nkomo na yebedi no guest na babet na 0530 507 849 0530 507 849 edin beba no Akoma FM anase James Agblevo fa send ye na yenye bi emfama ye bei yenje na yemfanje ne kra emfa enso oba me hya ase afiri na watwe mu yedi nkomo fa aka akwanhia ho ye kasafa obogu dwaso kwan no so nkradun sia omo free mu na enare ho sembi esi wo obogu ho papa menu se videos kakra bi aye ready na wosanka obi free mu a ye bo na me na nko won wa de tintin ye da ye screen so no omo bo amna tintin baako e man kra 16 ni nyina iti enne obogu ayare ho papa beluchi di kan fa enkra ne pictures na nkasa na omo free mu no na mi hu video si maboto papa chese ne die krom ho die it has turned upside down enti
ye de bana ye nyina ya kan rechichi system de akire abatan a omo adofo omo man kranketwa efiri mu nenne ya ba me na ba ko tenten na adaka ba ko 16 ye de esi amna ba kum se wo betimi a na akwan wo ho na wo hwe TV onua TV a wo de hwe Facebook hono areho obi one logo line obi carelessness inti driver be carelessness inti nkofo mma nkranketo o makọ asori convention bana omo efrim oba me chance efri o ka bibi kakra na Aunty Bea areho pa na me pese me ma a driver for ebi etiase se ye nyankopon firi ho a driver una wo ho se ye nyankopon a wo boye ho ban wo ba bibi enam bia na driver we need the next person. It is a what to wo ase we ye carelessness wa ma wani amre ni padoma wo do mu tu kwan na e be ye nsem bebre ye hwe 25 years 21 20 19 18 17 16 5 years bi nso wo mu 5 years bi wo no way ketua ise ketua pa na ote ba ko na so tie ni so no crane pictures ni nyina na da screens no eso no oba to aso Aunty Bea na me ka we na maka eyare ho sempa mani atoto pa esan se obatan bie ni ho obehwese sa de we ebeto no a driver for ye seremo na ya seremo biem yankwa kura mo enkwa yi kura mo sa agi yesika etisi yetra ka ni mu a enya de amode kyeyen enti mo driver ya mo nhwe so yesi ennom nsa na wo de akọ drive bia na wa annom nsa but obi di ne sign na ababa be sign wo yesre o ne yasa asre obi wo tena ka mu anu wada esansa ogi driver na okaka no edi yesre mo monso ye mu o na se ne wuwu bo obi abusua ho ban ne sa na wo so abusua ebekwa kwotena obi ka mu no no so be bo ne ho ban hwe nipa dom a enne den yede wo mu kogu asase ase de enfie num no kura na mensunu mu eye meja akolaketoa na yese bema bi wo ma ono so nya 25 years na de meti ye no yese wo no kura den ka won ka ho na ne ka akosa esi ekwan mu ho na fan of lift on ka ho esan de na akwa ka ho ene ekuro ni nyina ye tum enye se omani na agi o na emom obi be se wo say disaster o ye kan put disaster ekuro ni nyina esu ene obi no obetimi de aduane akona no esan se nipa dom a ke be wan ka yie de nipa baako bi na ka yakwa akosie no so amana ye tu no one logo la ye di nipa dom esimu dakoro abusua no ye ma omo yakọ ye sa ma omo yakọ ne ye ma omo yakọ nso biem because e bi currency da me hunu kuro a nipa dom sei afiri mu saada na ye hye abusuafo no so ebi mu den sofo a yese ne mam ye nson e ka no na Awurade ncheche ne rep a ne mu odin we wo ka se Awurade na aya na se Awurade na aje mi de mitimi nka bi because nya de nyina na ye so ye de share Awurade hwe man so hwe kakraka we ento yen yo me da se Peggy Aunty Bea emu ya o areho Aunty Bea se nanu ya na we si ye wiki ye my enne so for lie enye obi se meme se atonso for lie atonso ti fe ya se friends car no driver ni enum nsa enye obi se meme se ena bra ba kuti no se bra na obi a wo de case skill ena wo kwakwa no nsa wo twinesi wo so wo mpene Aunty Bea obeka say ye heya o so fly to atonsu o kasa kwan wa o nanso so na nya traffic light ya sia na motor rider bi apon a wo ko fie ka bi free hin etwi fa no so asquire he traffic light ya wo kwa wan kasa obeka say heya nti de be ya ne so mo mutimi nyina si no de abufuo ene ni wo 2k yi se ya Aunty Bea te se wo ma ye ntwe no emfa ni nsi fom Aunty Bea ye besere ka eye machine se obese ya won kan cho so obese se brake be faili Aunty Bea won bo kokko se brake ni me baba be faili o ba won na wo so hunu kwan Aunty Bea be fa so control no aya ni ye gi machine dia to the sense de pe bia na de ye obi wo ho nipa mu kro no be so de kan yi skills moto na no ya hwede si wo mo ha wo di moto yi skills
ɛyɛ machine Aunty Bea nipa nkwa ene sha driver fo nsem ye besere wo mo se wani kuma na wa pake na wada na wo de nipa na tim wo nwini nipa no na wankasa so wonya abusua wo fie wonya abusua biti wonya wo bi kunu enye obi papa ne wo yan passengers na ya ne ye kasa na mo nkasa mo de mo nwini mo ho Aunty Bea ye besere se ye de nipa ekwaya ye ntu ye bo na wo driver nipa pa ne ne wakwa baba bedu fie asumdwem Aunty Bea ne hia nya kwa wo kontemba ye ne hia wo se obedu asumdwem aka ne bibia anya obi otimi akodu ne fie asumdwe ne ye hwehwe ye besere omo twika na omo nto ombo ase adofo o mahwere omo ade hye nso Nyankopon encheche omo re Aunty Bea mu oya ne nso obeye ne den enya ba wie de ne baka ho bia de ne nana ne wo faase bia ye fa fidifikasi so aka chom se Nyankopon mmode ya encheche omo re ye se nyame na emma ono anagye obeka se we de nyame na gye but obeye ne den se ye ka se ye ka ya no ebetie Nyankopon enti de hia ne se beka se Nyankopon enkoso ancheche omo re no mfa omo so omo ahwere omo kra no so kra ensie yi Era yenwie wo. Ebu oya o, ne mu odin so. Aunty Bea wo se ka esu kosuada. Ka ya hyehye kosua gum. Aya na America na okono se ya wo. Onam boko kosua ne be paapai. Okay. Se driver ni efa kosua, na bi odi free Kumasi ya no mokokonongo. Ana se adwo krampo a. Ni America nko. On time ti se sa ka na nya accident. Debi. Empredo do sana be onse say ka bi asun kosua create be 1000 akohia be intense but ofani pa free ha na wokọ eye adwuso a oh me ba sese me hwe omagu aba sese a ampa so be hwe omagu aba ampa obehwe omagu aba na je se nkosua no ehia mo chen ni pakra na na kosua de se bi sa akokọ na eto ye diska na eto enkwen amanfo ma omo call convention said then na ya na say omo anko na ye all the way from eastern region watimi aba 10 minutes to ni krom 10 minutes to ni krom ebe ku omo nyina Asante achim dwaso Asante achim bogu Asante achim enkwanta Asante achim south menkanesa na dia to many sa ya anti asem de Yakopon on hye ye din amen na abusua bia wo dehye wo mu no Awurade ncheche mo wre too much. All right. Too much. But Aunty Bea kan sa no sa ehwo kakra no. Between Jaso ne atwede. Omunye bibi mfa ho. Okay. Panyimfo de was say speed drum kwan was omunye bibi se be ya cars ni dru one ma. This was the first enkwanhie asi wo so obeka ya. Oh, ebisi mire bia nso so nipa wi pa. Ehwo na wo ko. Yesi ho ne ye sanie. Sa hopote na nkasa de accident bi ebesi obi anu ehu ba ku bi si na le di bi free dwaso ye nurse ni na oka ho sadam krom se na dwaso for ye nipa fo ne wo na ya sprinter enti ye pa mo chow driver for mo fa nipa aya mo nto mo bo sade mo fa amanfo nkosua mo to mo bo no na ye nipa nyame nchechi abusuafo re na o mo afiri mo nyame on show mo de yo nyame nchechi abusuafo ni nyina are ho papa se enne yede sa asem we say afem ade ababa na wo say yede ba because me de meni mefi mi hu yi amena ya bo ne tintin say na yesie nipa baako 16 omu nyina efi kro baako na yesie wo mu tiebusuafo nyame encheche mo re wate oncheche mo re papa na driver fo nso se nyame nuane kan ye no me nuane mu nyina kan no mu di nipa na ya na nam and any 3 days minam mayanka kase kwan so won se ho depo na ho ho ni ntino tankers ne efa ho pa na senior driver ba ku negotiate curve pa na ye di traffic ma fe migina wona misintiwe ya na se utineti a tanka na petrol no gum ye di traffic mi ye be fa hin nti ye hye mo car kese fo no car kese ni kotwifa wo mo so say yo ye pa ma chew mo na ma ya mo nim se nipa ena modi omunam na matomobo nyame nchechi wa ka kwanhia nti wahwe wo dofo bi wahwe wo dehye bi nyame nchechi mo wiafe ne ye wonkomo ewo ha minua ba ma bi aba odi na semo bedan ye nyina ye ntie nye hwe kwan befa so a ye beboa no ye nkwan ye ntime pacha akwa aba yemo manti wonkon pacha yemo mejoso yo pacha say pacha from kwaku Paul pacha okay Paul kwaku Paul okay ufi hine bai pacha miti Central Region ba mbe san ko sewi ko fa me nema na me san be san ko Central Region
what is central region? Yes. Ba obesi ko seshi. Yeah, ko fa wo niama. And the best and ko bio. Inti no free hin e bai. And they free kejetia. Yo, ene haboko una. Yo. We dey me chew no T4. I say chinani 3 weeks. Me besin ko say ni me yej me wa agrek. Enti yademe ko me not na mu yademe ko central region breme skuma hona meti. Me yej me 4 years. Anu central fam ko say. Enti say bi me ko yej me ba na ejuma na yenye pemna ko me ye stab enti una mu ni enti ye ko yej me 1 year pepepe. Enti last year December and contract na ene. Enti misamba fi e was central hona me wo. Timo wa no mo de o me frɛ nti ye hwɛ di we firu ba pemne dan so me ko han na de bi firu na ha me o se dan ma me yimi niam na o de police for be den akoko budan na ni wo yimi niam na o de dan na mo bi ti won de mo wa na me se da bi ma me ye den ma me ko fa me niam ko na me ko sa me niam ti Friday no me duru he na chene 3 weeks me duru ke jetia na de asan ani me yimi niam no ani me ko go station ne ka bag ne bu machi ba ni mo minim gibi wa asafwa geno yafanze we ni pamne na atanda nti metaba no timizi no adia sanse de mamen kono ana me yede me fa ka ana me fa ka ana me ba no ampa meto no timbe guna mani bo ni san mun se geno go mini babe wo inside o timini babe o timba me ko fio straight me ko no nyim no nyim ayo ani bizan se nare ano so oko galanse yo ana oko furu nim se me ko mbesin ko sebi na fi na beso ko sandra medu ade asam bi ko me nyanka nim se nka me baoga ana so medu esende wonu ku no mindi mano so aye galanse asno ko nyenti bibie no nim se okay manya bon chenko ande but wonyim kwande nya de me no betmede bibi go so bi nyin sande eni kwan so bi unsu sande eka an me kan sa achira no ano ti wo de benji bi ko si wona tu e didi nkoma an obakra me say oba ntifio ne dan ba ko so wo say nti ni gibi soto tagana ba na gena frema so membra se munya wo fi inside nti to wan mi yimi ba gene ne ede tu table so mina gen dim ko no nya jim bag into them and to gas oba no ana gen ka jam say gen na be frame no ugure dem na gen dan so we say ana be frame so ke me en ko lai ni mi so ka mi ko o so me en ko lai mine is mamon ko lai ge ba ko de mi ka so fi no new girl now na how ban oba be tom no ni mi so kami nipa ona mba no nyim ndema mi ko wa mi ko like my basa my basa to fremia mini ni wura inside o ejina ye din koma no so o de me many 50 cities ni yan kwala nim so 50 ni mi ko feeling free control ba no so ye yin 40 nim so okay ani business na ne dan one no so here dan we ya ano o no no kasa jina no ka jam say onu kro woni kondom kami menis kama oso woni kondom o kasa ne mba yi oso woni kondom na hante be ya me menis kama ne koto kondom no be jim 40 nim so ministre que toi ni 50 cities de de mano ente wana me fon me tekino pop 12 10 de na camera mi asano to wa gena din ni san ebobo wan we phone see at once nim say na phone we no so o hwade ente me de sabo ball bottom hu sa phone she ho yeah and o yi phone no and o yi phone to yi phone bizana na phone o ye no so se me no ba kwala ente me kwata de be sisi ya min train dem o to de wa chiri aba ano de phone pie en wana no gena mabie ye tina hot wa nta wana mini pa na ba na me sa gibi abe frema wa jimi fun asama man 50 serious o to de aba o koye be more than be 2 ways ni o mai ano sa gebe nim cheche na no sa be unjo no ni hunti hunge kro nim so okay so baba dia ndi wana mechichi mu ana obe hunge no hunge ni se bia ebe sa ge na nim chenze ge na boniti
ana was na didn't know no ayesa nti wa ya one was no and me say no maybe case wa go again say me chene because the oya na wa me kwa me buafu phone so frefo no wa na to ne phone na dum ya frefo na ne phone na dum te lucky mind ba koso ana ge ni chi mu say omo panyin wo a asem to omo ana say bibi omo ye bibi a ya friend Jack Moro your friend say Jack Moro o ye panyin wo we pony omo nya panyin wo te bibi na wo friend na ana wo from omo de wa de bebreo nti wana yako ne ko bon amane se agibi sin again kalate nti gain na bede ebe ayi fun asan ju 50 ana so ana dem kwata sanu no ana papa na ma yenya ye ba fi ho fi ni incha do ana ma mo fra again ba sound ni ba bi again na omu ni tira ya mu ni ana ma mo fra kra na mo ko fra again ba no se na wo unu ma brand ewe o se ana wo se din na wo de ye no so me obeto me ni metia anum ka se me yan kwalai ni mi se me jini 40 series ana o man 50 anum se mkoto kono am ko re ma mba bi die ana o se na den kwa se na wona fu na wi ya obisa we ana o se fu ndi ni mi wona mi se he asame na ka wi fu asame na mi bisa ho mi se wi fu mi ka je se ko ka se koto kono ba o ko ba e adin na wamba me ne we bibi 50 na me de ma wona ewe o zi ka wana papa ni bisa na se scan we ana o se wodi wodi 50 no ana again say papa ni say wodi 15 ya fa phone number o say phone ni no ye kan bia so okay the one of papa say o say phone ni wa de me bia me ya ono de so say phone ni wa mate tin ma say ade chia me kwa case ni wa de ma be chege no Pipacho sa enumre na moko hu Jack Moro ye omu pe yes e ko frɛ again okay ana o say baby sabato de to aso nti sa numre na nti wono enanchen ti minipa ne baaye no anu me sesa ante de mi ko mba ko me nyendidi nti yanko ne yanko pe du ndi na me yade ti mpie no nti wono so the different down for ba ko ba onu ne minipa na yede enam ene nya ye miasa epie ti epie no en fact niskase mo 3000 skase mon treta nti wono de ni matum mizipa wo me bottom say nti ye pie no ene ko ne ko pe aduana ene di to di aduana o miame mi to fufu ba mo de mo so ma mi o be 8 mo ana scan po de nya fanse ye nya kwa mi scan ho ampo di no ha ana mi ye den mi to aduana mi to drink mamo ana omo de omo se drink no pena me yem to mama the one me ka che omo se this aten again na jim bag na de esini de man loko ana o ka che se mba pe o te bi adawa ade che no pa ma ba jim bag ni mato mo kontu so ana so sasa na te de na dan na ne pa na da ho kwa ende be ya me nko ono adanfo wo kwa kwada no ho ne ka ne dan na ka mindam because ba bi e woni nyi se du no wa ya mra wie enti me nya den me man sa skana me kwa han hotel sa 1.5 no me mfa ma no na me nko deni demo ade chia ne me se ni ade again ye me no ma me kura me hu adwuru mi te ma me ko kura me pe te ma me ko me hu de ade chia me da ade chia ni ma hu de me ana again sisi da bi me no mo tinye wo kwa enti loke sisi ne kwa ye to ne ma wo no ene sisi ne obi sam se dia sam ni so me ba ha me nipa no wa me ba won tenten bia ba me hu so ma yam sa ade da ba mamba oma obi agye fun wanyi se bi wo yi me hu ye ana osan di mi siga okoye wa mba bi ente ho ne kan ba ne chense ka me da ma ade achi me ne wo nya kwa me nkoda ho da the face there ka me ka se ka me koda ho na ade achi ne ka me de matum me ko fun no ma o ma je agye 50 account mi san ko obi te me ne ma pia ba me se be didi ma didi e bi dia me nya de minti me ko obi mpe ho te bi da ade achi ha ne ba gina ba ni mako ana wose me fasa 1.5 ma ana sister na wo no so o se me ba bi e wo nyi se do ante de o kan minti no ne ka me fa 1.5 ne man mo ne ka me ko de ni demo na aja ni pasa onu bi kan sema aja ni per bi de o manu atuma sai na obaka man kasa ana me yede si o me anko ni mi se go mfra kontu na ba ko ma bre ti anko ti e ko no anfa again ko onu ko ne diki ni yede e ma mi go se ne pi ni wo tu dan ni mo ana diki ni ma me no so ndie na danfo bi wo ka koda na nye de ne ni nam no odanfo fufuro
nti die ye ne nam ya ne ko didi ye na ana ono no nti me bie dan no ne me wura den bo ana me yi matale sei na me de sensen ho nti me tuma na ga ne die ne ko didi ye na ana ga ne ba se sante dia o ba me te se ama me ne na da se na da fo ne se ka me ba na che ne sei na ba dia o mra ne me ne de e mada ni me se ana se me na moto a che me se sande be you know so wanya hwi say nyamu ya dan fo nto na kan dia o mra ni nyanya na me say we to wano geni wure den wie na me de me loko dan because chana do ni de kimi sa me loko ye and me two kinu and me to mpanitize me niema de manyi dan ko ni me say so tin kan na me but and ba ni miskinya esema ni bi anti manyi timene gene de wodi nkoma na me anu bizane se ono nte no so ono aya wota be ye ma ba to odo ntia na ne danfo ni we oba ne nchen ni me so okay ana o se o sremi kame mwa no ni me se me mbo de o so de danka a o mo tunu enti ka be ya me mane me pe 4 million bi ma no ni me se 4 million de mi nyama o wo me se we oba ba me no ba da ma de jimo ba sa 4 million no mi nyama nene kan no so osrami nim so okay misika mit manyama 3.7 say 3.7 ene sa 4 million na okay mi si na me ka chenu ani me de mi iska na mano me le din ko mana sa na 3000 na dabi ni miska wa mo na yi 3.7 man te me ni din ko mana ma famanda sa mi fam da ye no ono mi mbotuma ngusiska ye de ewo mo ho no iska ne mu 24 million ewo ano jam 6 million sa o pie no sa na dan fo no so mi nipa na ba ne chen wonyem no sa ono so won ko ye sa na ono so tie ni mo ono so te falanda mu o na dan fo ba ko no mo mi o mo funso ti geni pie no ano fa ne se ti geni so wa na ni yem si no ano bo wura dem no o wura dem o mo se mada ano nyan ma se bra sare ana me sare ano se musika wa mo ni me se ya ni me sare de won pana me san business ana ni pana o ka zo mba da no we ano so uni PCC ya eni ntina man yem si nyama o mitu o dem se hwe o hun se sika wo ho na mi so de o kan ya na me kai na me bi mi si mi yimi sika ni mi si mo sika bi 3000 wa afi de me yisika na 6 million aka ni mi so ge na yimi sika 24 million anajo ba akono ba ko awia wo fon o ko ta aduane edi no abepe ba bia da na we Samson and Delilah no mo dada wo say baby a wo kwa akoda no wo ko tue hotel fee me so menyem nti ba kwa akoda madam fo nchen nti ska na kwa akoma hotel fo no foma me ne koda me dem ho no and another Delilah edi wachi and also ba ko awia wa nya hwe me de metimi ne wa kolai se madam fo no kra wonyem na also wakona anti anko we I don't know. Only ni radem ho. And I say or pesca 400 cedis dia ko hind die. And I also wunya, ubenya 3.7. Yes. And I'm on 3.7. O kan go ni sem. Na onya ne ndai. And I kan 3.7 go ni sem. Okay. And I fair mu die. I dey no one no mon sakakra. So fair mu die so now 3000 is show. Sure. Oh, you know auntie. We need to see you hon so no okoshe obutom na aka enyema ni nete ye na da ge na ne be nyane me ohun si na da fo na pie aha me ni tuba na onye no ono hun si ge na pie na no so no obi o ka so kwa ma woni bia da wan de ha si usam pie this year o phone no ena 370 cedis no ena 2400 no kan nyina bomu a one night no say na hye ye van the phone say 2000 okay ye ba be di nkomo papa me ko twa me bi na me nye ntwa me supporter ka ho ne mo wia ne phone so ase wia ne sika aka me ba bi sa wasafo ba bi kro ni ye se we na wo de okay kan wonsem me nua na yenko no 3p na ye nya so nya bi no bra ya kro ohia bi pa so no bi medofo yamwa ha e de ba akoma mu nsam dwumadie so na wompom te sei megide se wagye me so ofie se nyankopon adom oho ye papa ene so eye da fofora onyankopon twedi ampon wode adom yen ya wada ekọ na ebetu asundwem se ya na kye se ye di afe
sanse na wɔtwe no ɛkɔyɔ enso wanhwe yi a enko emeto nanso ye de nyame boa ye na akɔ na abeto ye uhume na me so metie wo na so wo hweme wo hu na aboa no nyina akoye nche se nyame waye bi ede amaye ene nso na boso me nso abawiye pepepepepepe nti nyame waye ade Piwak natural de 3p garlic mixture abadwa so ena awigina ye ne wahia ye di apomden ho enkomo mesre wo se wonyi wafidie no emfiri a simedu per 10 minutes ena me no kasa mewie nso no simedu ni mu no na enema a wate a ebeboa afo apomden ho no botwo bebre na ye nyine ahwe ye ho so yi sanse wo soro boa do boa no ho o hye wo ho so yi ane yakopon de ne aka ho na ye mu a obi so nyame bo me ho ban bibia nyame kogina ka akwam se ka mo a ebebo eso nyame bo ho ban sanse wo wanhwe ho so yi nti wantimi amfa ne de no anka ho amma me defo per 3p garlic mixture ne nom ebeboa opa ewo nyare nketenkete a ene nipa na etwe san wa abrabo a ye boy mu ene niema bebre mu ene wo yare a wontumi nkɔ wontumi mma enti na wo hia 3p garlic mixture sabre bia na bi wo ho ofie ebi wo ho ewo office ebi hye wo kaa mu eti wo kɔ nyina na agya wo num bi na aboa na apomde ho nsɛm no akɔyie edi ama wo ene yenkomo a ye di every Piwak natural I did 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe asma ente hye wa yade yade weku nipa okurum ha de eye nipa binom no ye ka che wa areho nanso ene 3p garlic mixture nti ene asma no asie etu ema amanfo a wo di adanse efa ho je number no na menka ye nua bi adanse wo di kire doctor o ka kire say efi akra de yabo a say yen record na ye mo enye ne ekosere no o say yen record no fra doctor no na e kasa say asma no wo na ha no 3p atu ase no mebeka ho asma kire na watumrika akotobi sanse na aduro no boa pa ye number ne frɛ doctor sisi a ne na oni nkomo ne enkyere kwan abefa so a obenum 3p garlic mixture ama wo asma no ase atu kura emebiem number no 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo kai se adura meni wudi ho komo awia yi 3p garlic mixture yenua ba bi enya ne nkrata nyina wo kwa abrochire medafo abrochire no ba ye no okọ ye koduru kama okoduru no akadem ai edi bible so me be de ono ntimi mpia abonten ne asma koka ne ho den Ghana ha awoba ketua bia ne bibi ya ye wo de okọ ye no okochia awo maame ne sister ne wofa ne uncle ne bibia esansa brochire de ewu awani twa se eho nwunu yie ete se air conditioner yaka bom be 28 bebre midafo enye bete wo so okoduru ye wo ho me kura nsi so wontimi mpia abonten ene wakoye adwuma ene obisi menua ma mento 3p garlic mixture na memfa ma no na nom ne yenhwe se beboa wo a oba be ma me se o se wo hya se sa onum 3p no se asma ne tui se ememe o ye na adwuma medofo ye ka ne se a wonhu o je se wo pe 3p garlic mixture na wo hya se onom atu asma ase na obedi ho adanse e de akere afoforo obedi hu se asma no wanya bi die mpo ne kofa de ba ente hye wa ya de na ye ka ho asem friend se asma no baby a ye homede fa ne ye lungs no ye dada mo se kyere ne bi wo hono ye ya etimi kofa problem eba honom ebi etimi hono hono ana how bi ebe hye ho ebi anatie bi emframa bi efi bi ne adeade eti ekoma wo home na wo home no de epie ne de ekom no na ama wo lungs no na ebre nti ekobasa won hwe ya na ekofa ewa ano odin de abrɛ obɛboa etu ontwada enko wiase no yesi wanya asma enunti enema obi enya asma yade no na yenhwe ade na betimi akofa aba obi an ne de ewiase obi an ne ade trigger no ema ekofa asma de bre no obi on ma bibi koka no a enye ne hwe obi nso de saa de we koka no a ebe ne bibi obi benya asma efirimfuturo seka atwamu na mfuturo ni bokumo wo bi hwia bia enye ne hwe wono kakra bi ko ni mo no asase se obowa ewa no obebo akwani mu enya ya da kwakọ wiase no doctor beka cho se wanya asma
It is a wood to quiet or quiet futuro no, e was so bebra, penos max, and afa o henki, a church one hene. Ne be a obi on more what a canum, young conqua, and from my war chiconimu, or could run who song. Now so one quadie, some futuro become more obenya problem. Obi nso de wate kwa ho pɛn emfutre wahwia enya ne hwe da kropɛ ukodi bɛ na anu nansa e wokro no mu awo ubetimi enya asma enam sɛ mfutro na ekɔ mu no entime siraw sɛ mfutro kɔ mu na wo hya sɛ obɔ wa hwɛ ho so yie da kro bɛyɛ wanko a ɛbɛtoatoa so no na ekofa asma ɛde abrɛw o prapra dem ne mfutro hɔ baabi a wote wo pra ne mfutro hɔ a hye nose mask ana kyekyere wo hwene bɔ ho ban ansana saa asma yade no ebi abeto obi nso de ɛyɛ mframa se awode ne bebreba na akofa asma e de abre no ana wotena ka mu kwa akiri na mframa kɔ ne mu ana ɔbɔwa enko wiase na ebeda ne ɛwa na ɔden wan pe 3p garlic mixture nso ano ntɛm a na ebeda ne na asma medofo 3p nti ene ɛwade ndin bi a yɛbɔ a ɛbɛyɛ asma no ana sa asma ne mpo aba ebetu ase amenya ifa ho die san sɛ 3p garlic mixture ɛyɛ ntirimu adwuma ɛyɛ mogya mu adwuma eti asma yade ne baabi o hye bia no wonom 3p a ebe pia na kɔto baabi koraa ambonya afa hodie obi nso de ye enwusie wonam baabi na obi hye bibi ana ene industry obi won ma wo hye bibi ana company no o twam wo ho na enwusie ne kɔ ne mu pɛ na ɛyɛ akɔfa asɛm ɛde abrɛ no ka twam na enwusie wɔto a na ɛyɛ akɔfa haw ɛde abrɛ no sɛ bia wo fita gem obi won ma kumase akra bi da so gya wo fita gem na sɛ enwusie ne kɔ ne mu a wɔhyɛ asɛ ɔbɔ wa enko wiase no na ɛbɛdane asma abɛtɔ so enti ye de ɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma hodo a woyɛ a ɛbɛtumi akɔfa asma ɛde abrɛw sɛ wohwɛ na wo bɛɛ saa nneɛma no na wɔhyɛ asɛ ɔbɔ wa atwe ho firi ho ana wo kɔ ho adi kan bɔ ho ban yes prevention is better than cure na aboaw amopom de ho nsɛm no akɔyie ɛde amaw esan sɛ asma no ɛtata haban so nanso wɔnhwɛ yi a unhu obi nso de ye enuro bi a wɔnom ana aduane bi a wodi kɔ nipadua no spaspa yi aba bebai wɔnhwɛ de ɛbɛboa kɔfa bibi enya wodi ɛbɛtumi am wɔnya asma timedafo per 3p garlic mixture na enom na enyi saa haw no emfiri ohema ho ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture ho komo ena me no eboy na asma no mpo ma cheche on ye ma betumi akofa abrɛw no eba obeda hu ohome a ensiso afena ohome soro ohome nso na onfe na eye wo ya na wo bo eye wo ya na wachi eye wo ya asma eye wo ana ebo wonka ye ana ebe ye wo a saa na ye ohu no ohome no ohome soro nko a ote se dede bi ikoso ewo ehome na wo homenum ewo minimu enti mesrew se saa ne me bia hyase eye wo a hweni yie eye asma na ebo nka ye no wo betimi so awansi broni beka se sneezing eto ntwa da na wuti paiwo na wani ayese kokokoko na hweni mu nyina so ne nsuo asma etimi ye osa afi asma etimi ema wo ho a na wo minimu ehwo tetew na se ho ye wo hene na ehwo hyehyew ebisi kooko timi ye osa na nso asma de no aya na anodin ebasa wonu nsuo a enye wo de udidi a ontie aduane ni taste ominimu ho no a wo hu de opesa wo ye wo ho mesrew per 3p garlic mixture na enom na enyi saa hawo nyina emfiri ho ohome a ensiso anadwo da wontumi na obɛbɔ wasa na ade akye obi wonso anya anadwo mpo demu ni nyina obɛbɔ wasa enyayada wadro eye 3p garlic mixture pharmacy shop any herbal center bi ebe wo bia no wo de ebowura ho okwa wo so per 3p garlic mixture edro we de empenisa wo beto no wanom na sa wonom nko ade be se Ghana ha se edupo papa e wa ha kuma se boru akolenak heba Dani heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade AA Mensa ewo ho koforidua eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwene mu wo fa kwadwo heba temale baabi electromat no na ukọ UDS nso a Charles heba ewo ho obenya bi ato enkranfo bowra Kingswalk Kopsam ena Angel Heba ewa Accra Okanshi Little George Ekus Pharmacy Health Alert Clinic pharmacy shop bia ne baabi eto bibidro bia okwa wo se o per 3p
garlic mixture obeyi edi amount number no 0248 92 8824 0248 92 8824 medafo friends see na doctor ene won kasa emfa asthma ne ho yade bi nso ha wa wo de frɛ ne yen kasa 3p garlic mixture beboa wa ye beka che onyankopɔ ya adoma da sene eno be say dey share ya das papa na nyame enka ho na yento ayen komo no so ya Akoma 87.9 wo hwɛ yen e wo TikTok, Facebook and YouTube na wo hwɛ yen enso e wo Onia TV Akoma FM ye wo Kumasi Asukwa ye ne shopping mall no main entrance no e na edi ehwɛ ni mu Akoma mu nsɛmba so ejuwada ekopim efiada yetnase yedi abrabo mu enkoma oma ensɛm ha wom na wonya kamafo no no mo diaba na yene mu nyina yeti asɛm ni wia na ya pekamafo edi ama wo no saa nso e na ye fa abrabo mu nsɛm ni apɛ omo nso mo nimdeɛ ɛwɔ asɛm no ho na ye nyina yesua deɛ edi efim na wotwe deɛ ɛyɛ nkɔfo nsɛm nko a na ye ka edi ama wo mo nti sɛ won so pɛsɛ wo de wasɛm ba ne ye kama wa 0530 507-849 0530-507-849 no fra producers no eno bedi enkomo ma yenko kwaku ho na ontoa ne nkomo no so emfa emayen enti wahwe ho won say 2600 eko 2400 eko ane eden ne sie ke eden ne sie no achi ne eden ne bai skare yira he no ai wo wadanfo no be hunyane una hu se skare eni skare kono to asofrio se won yedru yenti nti onyanam nam se na nadanfo no no wo hu se opie kono ontinna ma ne yemsi no so obenyan ma bisan se skare me ho de ontimi hu asem kro ka kire na so obadam nche ma de anche na be 30 minutes ni se wo kwade wo pia wo kwade ontiase ana geni wura dem no onya nim se to kan mi se no ndi mi se tutu mboto mi hia mi sika ni mi se mi sika bi wo 3000 sika no ndi mi se tutu mi sika na ka 6 million ni mi se to one was again a yi sika no ti mi san se mo aba sa mi yam shi mi pie an mi hwe na ma hu no ni mi se okay to one na me ye de man kasa an mi da de chi anopa se ge no on na me che ze ge no we like me bi wo obi amene na atena chada me nim say the life still we go me so no on timi nyede onye sa dem de so onim ne dwe kwa kwa okay nti ade chi anopa no won hu ge no ofre na won fa nim say no onjai to kan me case me na anopa and me case wa our police station ha Asukwa police station say me ba police station say mo say Asukwa police for na ede ehwe ho and me report to case no mo twere manuma sam anadwunu poni mbae ana police for no kwasa ada na fere anadwuna me for so bae ana police for no say ade asa me nko anopa ne maba ti anopa tututu na me san ba me na anopa no mo twere manuma sam anu mo say unse almost ayi police station ayi commander soro ho no no anu mo say me nkwate no commander na be yi police for mo man kwachi o mo no ya fra na commander tinka o de mbodi se ya okay anu o say me nkwatwen commander na be de ebeba ebe yi police for na de amman kwachi o mo me kwate na me menda na nyumra sa commander na ye de amma je nyumra na msanko geno tim ko na wo say na me be case na me say me ntwen na commander wi na be de ebeba commander ma twen na me na be bosses wa ma nten no so no ende papa na panyin na me fon di kan ye no na no jak mu na me di kan mo na mane me san fa asem nko bona mane nti me ko bona mane me san ko su asem chi na wo san kwase asem we de on tears maintenance ntwen nti wa bo be 8 ge na fi de won penen be hobi o ma fi o sad obi ana je kunus ni babi o ana yi ni boys 2 so mo ko fa ge na mra no to o yi ni boys 2 ana ampa so boys no so ko we na de e chi ne bae ana so na dwe yi de nti no ko mi ko chi ge ne ba na sa da na o yi phone na o de phone na ko to iPhone pop 12 o yi o sika no ade che me na wansi wo no sa o de ko to iPhone pop 12 iPhone dey iPhone Pop 12. iPhone Pop 12. Yes. Beluchi your iPhone Pop 12 wo. iPhone 12 Pro. Yeah. Okay. Enti oyiye enti Jackmo ba na say den ko se na odiye. Boy o ko dani baby, wo so ko amum no ko da. Sika na o ka bo wan fa ma o so de ma no. Na dey tin wo yi ni sika.
nti one was one use no was mebo wasum kanokore nti wa phone okita na de gun ma me hwe one oje phone was one first kana ma phone so me fama no no gene sa siesu afi na chi o ka chen say wode phone on fan so ade chi a wodi sika no ba ne wabaje phone okoya ade chi ya ye hwe na nim anyimra na wa ma na ne phone so Jack Moro ho papa na sisi phone okay papa na sisi phone and the papa na be friend o friend ka chen o be friend obi so mon kan che gesi so say no on peni bobi o say ndi ta papa na hwe na nim 3 days ano ka chen so onim say onyi sika na ombra be yi ni chip ombra no yi chip ne ma no non ton phone because I'm checking phone no bo no almost be 28 million phone because 3.7 or the so to nto mo checking phone bo no ko ne boys kura wo kura bia so mo pe phone so o meton phone o meto because I'm checking phone bo no 28 million no mo se phone o meton no mo dim sika ama me ne me de komba bia me ko nti fiu na me nipa no wono boy ba ko so ho baby ya nka gene di be wure dem ka se gene o ka se ni den sa na nyi ni de boy ba ko wo fie wo na boy ne say on pen ma mon ton gene phone na jack say on pen say because nipa no wo fa ni sika no woni nipa na kan say we nya bi akro no bo nipa say wo di ko baby enya adwom because woni nipa na kan wo tuya ka woni nipa dia said yes we yakura wanye no say nipa ni sika o pa che say enti phone onu be yi chip no no ton phone na den ama se phone so na magie ko yisu oni magie phone ko yisu na asem fa na asem ko asem we misi ye twa week asem we hu ne phone wo papa no se phone wo phone wo no ho gene so di de bi on friend scan me baba se scan so na wo de cut off phone ni scan wo ba bi o de baba je phone ono so on pren kan okure nti we mo wan me se no dakrom wana ai boy na make say on pren ma mo to gene phone na iPhone bi wo a wode ne nsa na eye bi wo ho wode no nim na eye nim se ta phone de wo yes ade nko lock wo bi na manfo timi de eyi so so sante de gene ba de me gwa ko hwe obi lock no mu kire me boy bi e wo asafo wa se mi nko bisa sa boy no so na djuma wo ye de computer otimi yi sa lock mi ko bisa mi ko su asam check boy na boy ne se nko fa phone mra o so bit me yi lock na fi so ni eyi chip na fi so ni ma je phone ko nti me ka mo ko ba no ana papa ne se dabi gwe na friend se anyimre wodi sika de baba nyu ja gwe na ma lemi se no muntimi taking dancer phone mo se ya lock da so lock nso makonye obi obi se so be de obi yi lock no na ade ntina ma phone mo enko yi lock ni mfiri so ni ya ton phone no afi de boy na wo ho no boy na wo fi ho na odi mi nipa na wo fi ho no den boy ne se no ono odd chance ga so on ti ase no o se mo pe 10 million mami na me nko nim se One empesa 10 million ni ma. One empesa 10 million ma se gene go se gene an gene discount nti onya nti o mo pe 10 million nim se one empesa 10 million mo ni pena je tum discount e won ho. Wo so ko fa baba gini phone. Na dey nti wo so mo permanent ton phone. Phone Abraham phone na mo di kan fa phone 2000 plus 3000 inko 35 ko am ma no ko 7 ko ma fa on fa ko. Ni plus na no ko zo mam 1000 na o pa kire sen. Ana se no nim hu bi. Ana wo se Saminjia minja ni se no scan de minti minji 1000 no scan mi ka 1000 ya meji ma bo oboka minji 1000 no ana me no wasa ana da na san froka ba police station ya ana police for ne say o mo na tinkan ko mo ni ba bi o ko na o ma twere ma numa sema bi ono so ono be ono e commander betime okay ono e commander a betime aye den e be yi police for mo ma den akwachi wo mo nti o mo ono e se me hwehwe no ana me ye den me san ko kwa nim se papa bia me ko mo kontu mo ma san we sisi ya twa week wo atam kwa na mira na kwa na eko sisi kwa mente me manka sa na me ba kon kura so yare a me ye den ya hwehwe ade akwa na den akodok ko doctor de ba ka we doctor ana me ye den o mo frɛ me amia ka sa na ko mia na me hwe fon obi fon wo kwa na me frɛ te me frɛ na o sa be 4 days ni o ma frɛ o sa ba phone yire ndem me frɛ ne ka kire no Friday na mfa phone na adwo no ma frɛ na ka kire se phone de ayira me so ma obi afa me phone ye hu nipa no abisa no odi atunye se phone ni no ba mpese m ko ye case no so okay ndi every no no fizi bia tembia akran ma ya odin ko doctor no fizi bia meta front e yes ano go me so na ma so ayese nti
ɛyɛ de bɛka kyerɛ papa no sɛ phone CCM kwa me ba yare sisi baby a ne anya santra no on de omo kuma se omo amanso aha omo amanso ne mi sisi am ba yare mi se phone mo ton phone ma sisi am so phone mo ya phone wo ho ton phone ton amenye misika no because that 28 million na se to no sisi boys bebele wo am se phone mo pe because boys na wo hu ni obi a wo hu bia se nkwaja sana ga edi no to bia mpene bia se phone mo ton so beton phone ko meto no mu di misika ama me ndi se wuti boy we ti say money ton phone nti sa no mo ya me ne mo maka ha na ekoyie sei nti eye kikiki no mo say nti da ko yo hwana enmre no ana papa ne from say papa ne fra si obi so sa na ya boy ne so gay no o one boyfriend serious boyfriend ho to hwana ono ne boyfriend ne ba ja kumuru ho anu mo say ono obi sa gay no waso no kuro yami ani sika ne de anya ona fire ono kwa wanka nkire no ana boys na work as hey omo de gay ne ba gay na kasa bi na nu kasa sika ne wano ho nti ma imagine on defend no so again kwa ye papa kwa onya sade no de boy no kwa ye ma wa sa me fa ni sika kwa uni se enye ana boy ne se ono de wasre ono de 10 million wanye se ode mami nka menji na me ko na achire omunya nka ni se menji 10 million se mo party se ni fun no wa se ono man kasa ba ono no nge na kasa na ba ni me se ndi se o ni pede mani yi lo ko ni firi so ni yi chip ma no me se mi sika na sa se mi sika na no ye de o de kwato fun no ente phone no metima nya obi ato ana se phone no me use mu ba ko aha ente mu ba ko muntu su mami asemi nie kigi mu se no phone de o mo ntia se momento ne sa boy na me kana boy ne so no ntia se momento ma me ton phone no ente wo kwa ne bu ne sa phone me ni de ntia wo se phone no ntia se momento phone ente de mo ye mi na se wuni mu bi because wo fi obi fi no mu nya mo na in all this no na wadanfo na nka wo kɔ no ho na ko fa sanse we nyina bai na wadanfo no we ono so ho no no so ka dey ona me ka me ono so bo so bisa again say se no again di na say scanning ni ho ansa o ma gi ni fun wie na ansa na wo ka no crazy scan e de e wo no ho o kwa pa ba no 1 week no na mka say nti sa 1 week ni mu na konebra na wadanfo na nka wo kɔ no ho akɔ wie u sa semi no so ono je ho ono so ka dey de na waka wanka wi nti wana me ye de ti adeche me sanfre akwa me sanfre my wife wo cancer no nim so okay wana me gi sa 10 million no ana me send my wife me gi 10 million me send ma ana mu yi omu no mu kofi nti wana me ka che papa no asem ndi me nja yo ani se ma gi 10 million now because me ba yare me ntimi nka say asem ntimi di echi ne me ban so ono me wife enka wa doctor mu sika mu na ma gi asem na sika no kon bia me fa so bia me je me gi me sika me fa so ana me ye de misamba police station ya nti dako me wa me ba me ntono nti dako ba nwere ana me to no police ni no commander no ana so me nkope ka mra ne yenkoche om nim so o no kura me anim minister bi a scan ni no ma de o yi ana commander no so che ka bi ani police station ya metima ade ado akwa dis me anka sam kope ka ba no no yi boys na mo ma no ade no man koche fa mo aba nim so okay me kwa ko piska ana me de me koy timiko be 2 days time 3 days na me nyeska ana ba say ntom ko me nya kwa me friend ni no nya wa ha te me friend no te friend fon so mpo bi fon friend no ana me ka ten say me pese me bo ho anyimre ya me ye kofa gas no me nya lo fe te pese me ye de me ba me ye kofa gas no ana asema wo kan ne mente ana me ye de me ka te na ye ja obi credit ana me dan fon man ni pa na me fa ka be duru ana me ka ten say me duru na me ka ten say ka be pese gas ni ka ye kwa nyomo ti ye for ono ko na obi police ni ba ko na sam friend ma no oni office wo friend no so woni ho o baby ni me so baby bago ma dikan ka che o sisi me ba because o ma ya ma ni me ya chawa kuma se bo nya ha na me wo me ko baby na aja asema beto me ba so ndi ma ba sa be 2 weeks te me ne kan ya no so ade cha no pa bra ade cha no pa ne mbae me ba no so sa ono so oni ho ante wampo ne bi se o ma mo twa ma no asem se ente se commander ba ko pe na wa ante munye obi a obeyi obi mu aka wa ma ya ye den akwachi yom timi tena wa anyimre manko ma sanko ba bi a me wo no
enimre ne mkope aduane wo soro enim di mba lucky no commander ba mko anim ni so ye commander anya on kan ya ne commander man ba ko so no ti police ni anim answer before obewura inside no timi duru kwan na no obi sam say amane wa na me bo mama ne ka kire ne me so asem ko be 1 week aburu 1 week e ko 2 weeks mi so asem kire ne me bo commander ni di kire no ana o say na ade na o yesa asem si dada to wa no fa ne fun no frɛ no ana o say case say na be di wa na ade o case na wo yande wasanjina o di na kire commander ne say o say nyon onu wasa asem bi ani no ho enti yen twa ne tia police fo ni ntimi nkɔkye kora nti wa na o ka say enye onu asem ni onu ho lucky no o mo so atwira ma no asem madam ba ko so inside nti o ye ko no commander ka sa no asem bi ani ho a case bi free sa from ba ya yes obi ade aba say wa o ma fa ne fo san yini sika no wase da bi enye onu ho a nti wa na madam na mo twira ma no asem wa na opie na maka say papa me say we mami we na twira mo na wa na ana commander na kate no one of them am no sebra oba na wase na boy we asa na kodi wan ansa na obo police ni di nchira no say we won asem di and also no wa friend ti ya so we di na say asem ni no wa no say da bi asem no won ho one police ni ba ko say asem no won ho enti me say ye twa police for de no sutia na omuntimi nkɔkye omunya nkɔkye omunkora ko wakɔ Jack Moro no ho biom akɔka say 2006 and 2004 yeah no mutia 1000 wako Jack Moro no ho makono so ndia makono wana osisi ndia ye ne say Jack Moro na kaze mi sam take police for na police for mbra ono ankasa ba buane ya chiges mo Jack Moro say mi me ke mi sam police for ne mbra ono ankasa ba buane ya chiges no ndia ba on dia skenu metu ya chi omugu nko na metu ya ye ba say ya she was say get a Pepsodent charcoal toothpaste. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry na wo tie mu bobna ene mpintim kwase wo mo oni o mu digwa no wo mu di waja ho ene wasere wo ho akuku oduru unnim se asma ye ka no enye honhom asem na emom yen ya wenum ne wo sen ho asem ne ye ka she was say for Pepsodent charcoal if you say ne yin kanka wani na free wenum ne wo sen obintie mo amen pa ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe you see sin kawankawa na ma osi ye fita FDA agi edwade nkratoi atum FDA agi edwade nkratoi atum Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste Toby na fetwetwe si ne ma wenum enna ho pa eni enka body ni nyina emfa emfri wenum Unilever enne de Pepsodent charcoal ena Pepsodent herbal toothpaste or de abedwama so ya na Toby ne fa che wodofo enso se men's vital herbal mixture and capsules yenum bom Toby nenom na entutu yare ase nyina emfama se ye koko oba unia tinka bema unia tinka siatika aso sisi asia ma Onanti okra ayedin edi amount ni nyina de ohia aye Men's Vital Herbal Mixture and Capsules o se agan etotin Toby na enom na ho ento 0240616061 na 0205573555 mayonko AFR deodorant na minimia eni nkomo ye ba ye beto nkomo iso ni ahwekwan a 1006 na aka no ye beje Paul Kwaku anakwaku Paul sikade amano sita tienko boko die nyame adom Aunty Bea bibia boko adom Pepsodent se chusi na wanu munyehwa enyehwam e fa so se fa bi go ho na wanko hu ho ani mase e obeji na so ho ayehwa nti yema bibiara akwa ba emfamra AFR Free Central Loans Friend House Royal Enterprise akwa ede aba we eyeduhwam a yedi gu ye ho ama ye ho ayehwam nti wa se be enkan wo ho bia anye wa wo de no tim frifre bebre no obehia AFR Free Central Loans nibi na ode ayo ho ama ho so atimi eham your numbers ne go TV screens no so but modern ase obe fresh sia na ni senti ne say ye de adwuma e de aba ene no ye see AFR Free Central Loans the demand na kosro ama yen ya ye adwuma no ye ntimi en supply nti ye de obi e ba on board wa wo pese wo ye adwuma no bibia abra de hia ne so obe frɛ number da wo TV no so na wa frɛ na won so aba ne ama wo adwuma ne bia ye na sika koma bi ekuta obi ano
sabeka adwuma ne bi na nso atimi aye ne bia me ba me catch you say unhia a big cosmetic shop bi anase sika kɛseɛ bi sika botini bi ansa wa hyase aton AFR free central loans ni bi de hia ne sɛ o de okuta sika kuma bi o frɛ yɛ o si AFR mekuta 500 cedis mekuta 300 cedis mekuta 1000 cedis yɛ bɛma obi na nso atimi akɔtɔn na yɛ ba sounds so a free advertisement and advert enso edi amount enti nya wona abebra ton me ka say obi hyede mo se afi ne ma wo foforo nka menya adwuma bi anka meye na nka edi sika kakra nso aba be support family no we air the right opportunity at the mount say obenya AFR free central loans ni bi na won so atimi akwakoton na atimi aboa ama bibia nso atimi akokama ebi a won so ye adwuma dada obehia extra income ene no said your mind ni mo sete no ye adwuma baako a enso enti unya baako ka ho a na atimi aboa ama asoso enioma so ama nioma nso atimi akokama but money so be friend number wo TV so do ofra mikuta 1000 mikuta 500 mikuta 2000 kakra bi ekuta bia no ye be ma ho nioma na afi yaboa ama won so atimi aton by way of say be advert and so the amount e we various radio stations ni TV stations a ye bo advert ni na aboa ama won so atimi aton bi na de sika extra income atimi de aba na number no e 0544 726 882 0544 726 882 and a 0257 56 57 15 0257 56 57 15 and your last number near 0246 392 973 0246 392 973 eh numbers but modern answer be fresh is here me no ka say but modern free the whole TV no so no free the second and the third number no na any omo ending komo na yema AFR ni bi enton esanse omo ye adwuma dada ye midwife nurses any omo ye adwuma dada corporate institutions a omaji AFR free central loans ni bi omo ton wa bra ye boa omo we de advert ni ade eboa ema omo timi ton nti bia wo bia no free number na wo TV no so na number amabobo ama wi na yema obi neton ebeboa ama de mfa so bumpa enso atimi dia bra na AFR free send roll-ons, you have 3 different types. You have free send passion, free send active, and a free send smart. Na juma AFR roll-on, edi ni de bia me ba me catch you say roll-ons na abano, ya brofo no omo ye, omo she omo weather no, na specifications no, and omo de ye, omo roll-ons no. Enti ze broni aye ne de na se wo no de man say use ya difference kakra be won because as said omo weather ne city, omo ho no se be aya na weather ne ye chilled and I say ewo ho kakra. Enti ye ba ye hanum say ya aya na awia ne type bo na heat no ha say no uko use our roll-ons na de bia mwa ho be kyerɛw unya AFR free send roll-on a we roll-on a bibini Ghana ni na ahye abrofo no akyerɛ mo ye specifications said the weather condition ni sitie na o ma ye wo kyerɛ sɛ ha say aya na awia ne bo a mfifire tie yem pa ha say said the situation ni sie ni tie ni ntiro mfifire tie kakra bia aya na sɛ be enkan wo ye ho no sɛ ɛya na apie na ma obi ahu sɛ enkan wo nipa so mesi ho ye na bagya tum sɛ babia awowo ene babia huhuro wo no enkan wo ho a babia huhuro wo no enkan no apie sin babia wo enti no so okoto broni ne de na ono aye na ode ayena eno no amwa but oto AFR free send roll-ons the Ghana ni akɔhyɛ mo edi sɛ de ye ha ya setena mu tie ye weda no sitie no aye pepepe eno na ye ema wo Ghana ni into to AFR free send roll-ons na ne senti ni sɛ eboa ema mfifire ntu bebre nim so my mu highway say wiare boka kra bia ana papa bia wasɔre ana pa wadware na wo kɔ adwuma wiare boka kra bia bosi na the heat e de aba ebasa na wa mato mu ne ade titim fifire bosa fe be kwakodu ba bia wo kokra no na wa tade ehye oni ni na mfifire afɔ no unya AFR free central loans a ema wo stay extra hydrated ema ho wo rese a mfifire ente wo bebre into wo obi a wo ta so ete pa ba mode akɔgye bi na wei na no ye ma me bi koto bi ofre no se me mfifire ti me pa o me ba na we sure say beboa me na me se ma me beboa ko tobi otobi o easy after be 2 weeks no asan fresh ampa maduro ne eye pa mfifra na ti me se de na me si sote o so shata de na okwa abonten a na obepepa na moto am sa bi ko mfifre bete no but onya AFR free central loans no se mfifre ente no biem ti say the first net no nti we obi mfifre te o pa o sote broni beka se proficiously a o de ye AFR free central loans afei obi wo ha ono so ne ho nka no sebe ano den pa aya na very unpleasant obi wo ha opie na Aunty Bea se wan pe roll on na wan pepe fi mbi angu no ntimi mpie even
ni fie kura wote no say ye ka say bia tenant ni na ye meeting on pie free dem kura memetena meeting agi so pe bibi di gugu no ho enam say emra osua no wanhwe na ho ne die yie na anyi hya sese efuo na motom ne ade no wanhwe yie wampe ankama ankatwade amfa ntwitwi na motom ama na yi nka na mfio nka na kan ho nti akwakoye dadwene ene a how party ama no mebacho utie na wo sa how na koto AFR free central loans dibi ekuta lemon essence ewo mu ankatwade na yesen ka wo de ye wa motom no enne ani bie nti yemfa ankatwade enye wa motom biem o to roll on na ema ho ye hwam na ankatwade essence na ewo mu no so eboa eyi nka bone na wo ho no de afi ho we eye asempa eyetia kokoto AFR free central loans na save you ho so kwakoto ankatwade asanwasa kwakoto perfume foforo da bi o to AFR free central loans eye 2 in 1 eyi enka won ho afi ho na asan boa ma ho ayehwam nti obi asebe enka won ho nya bia no wo de ye AFR free central loans afi wutie yai e bia won so use roller na o major challenge na wo how pa ne say roller na wo use no if you free to kakra bia wo bo say roller na say colors bi o na be kam atade a wo de ahyenim ebia wo hye white wo se obedu fie no na adrodro amatoam na se colors bi brown bi ni ade bi na usikra obre agise okope power zone ni ada detergent ano den ansa na watimi de asi na wa just imagine se wati sika kwakoto ade se wo de ba be yo ho ama ho ayehwam na sa ba be jawo adwuma kese me pacho koto AFR free central loans and no any perfume out the year ho in just stains e wo atade e colorless said ye uhunu no e wo ne to anim no sa pepepe na out the year ho etie enjijajija nkeka wan e fin bia e wo atade anim enti bombaden se o pese o use roll on na perfume na onkonya ekire stains bia se be ye atade anim a ana wo in ana wo singlet mo a eno ani AFR free central loans afei me pacho tie me ye ebia wo de no akwakoye se time bia no me ba cho wo beko baabi nante kakra bi wo bo se mfifire ne bete wa na watade ne mabon kankan wo bo se bi atade a especially yema menom na omma no eko school ni ade no enko beko school beko akodi agro school environment ni ye kama nka efi ma na tade ni nemom no enam odi agro mfifire be ma na tade ni mabon a mame to AFR free central loans ni bi na fa ye enkwara no ho mo amomma no wo boarding houses no mo ko a mo to provisions no mo to AFR free central loans na mo mfa nka omo ne omo di ko school no ho ebeboa ama mo ho enso etimi ahwam kama ama bibia enso aye kama we ene nkomoba me pacho auto AFR free central loans a ebetimi aba modin adi ama mama wo nneoma beye enum enan ana enum me say ema mfifire enti bebre eyi enkabone e di free ho enam lemon essence esanso eboa ekuta antiperspirant properties empempi no aya na bebre use roll-ons a major concerns ne say ana bo sensansan bi ni nneoma fitan bi prekesi bi aba be gugu mamotoom AFR free central roll-ons no ekuta antiperspirant properties a eboa emma use a emma nsansan ana nneoma prekesi bi emma megu mamotoom nti uyo bi a wako use perfume bi ana roll-on bi na ama nsansan prekesi abegu omotuoma kope AFR free central loans fire ho ebe yidi aba be ye ho ni na afri ho going forward no hu sa ne o mani biem we nti na be hia AFR free central loans na me ka wo say for numbers na we TV no so ne ma wadwuma ni binye ma me mbobo na ma ne ma obiem me wi ana me fa shops no entu dwa na me sorry number ne ye 0544 726 882 0544 726 882 and 0246 392 973 0246 392 976 meba cho bomodi ase obefre numbers no na ba bia benya bia tonie wo ka so afre number we wo ka so afre Aisha medika ka chiro se wo gibi na ton e be free advert amount Aisha gibi ton wo ka so a wo ka so bia pe bia to no for Aisha e was 0546 849351 0546 849351 e ka so number oboase e Madam Kate 0542 02 0036 0542 02 0036 eye obuase Western North Beatrice ewo sehwebekwai wa Western North biano from Madam Beatrice ewo 0533 31 28
2840 0533 31 2840 wa owo bonsun kwanta from Mr. Vincent and Mr. Victor ewo bonsun kwanta wa ope biato wo bonsun kwanta no number no ye 0247 56 70 39 0247 56 70 39 eye wa owo bonsun kwanta bia and our friend afi wo kumase na ope biato Comfort Dunker Cosmetics ewo Doom PZ and very enterprise ewo Edum po Segolin Culture Enterprise and so ewo Edum Teacher Cosmetics ewo Edum PZ Ziwe Enterprise and so ewo Edum Stephen Buadi ewo Dr. Mensa obenya biato ho China Mall ewo Atonsu kwa China Mall obenya biato Divine Cosmetics and so ewo KJT Gate 4 opposite ho Swansea Cosmetics ewo KO Bonvi Cosmetics so KO Osipes Cosmetics ewo KJT inside Atasian ewo Alaba obey Zuria FM no Felicia Bako and Sons ewa Doom Kofo Clinic kwa ubenya bi nso atimi ato me ba chama mo one cry no frɛ anase ko akua maame ewa mokola ubenya bi ato eje buadi enso wo mokola Winifred ewa mokola Grace Universal AMB enso wo mokola ode ankran ba bia ye ton cosmetic nyama bia no ubenya EFA run BV enso atimi ato tie yemfa number no Ghana for sorry 0544 726 882 and 0246 392 973 numbers AFR free central on free na yema wa djuma ni bi nye na bibia na ho so san enye hwam eye free cent ye da senyambo na wotwe sende ye be san ehia na min brami nua be me ho na ne komo no chesa fe na me am be bie mu oba na okọ no ho no na nka wokọ no ho no oye wo mpena but ona me se mun na atnanda me ba ntimba akora me ho ne wona ya me ko oye wo mpena yes it's anytime I pass it through Kumasi bia na wokọ no ho no enti we wo bai ina ye osenka wo fa ho ina wokọ hu se wanyim ina wo se oba wanyim de ye ne nda enti untimi ne nda na se na wo se abo 8 na wunya kan free hand central ana se na bia sanity ade munya ka ya abo 5 okra munya ka enko na ye se ne ka wokọ da ne ho yeah enti e ho no e na oba bia na wo ka no ho enso ye se o ne ni je ho pese ono okoda e na obobo obotom no yi phone so okoto condom so aba o man 50 cedis e na ono de phone ni 50 cedis ni koy phone number condom amba ono woni ni padua so amba na aya mutua o mokawia na mo ni o mada na mo ni o modawia ansa wotua ka oh sibu wa oni be dawi ba me ka jem say ono oni condom me mani kamera nkoto ntem dis kan na mo wura dem and dem ko na igna buena meka se ne sa ne dan ba gen de on te ho ba ne buena meka se all blends no nti mo sana na buena meka se buena ka meka se all blends e on pen ma mon ton phone no sa ni dem the first girl no chese ono ozan yes okay and ade achim and that evening na sa that evening na wo se ne wo ni wadam fu ba ne nkudidi and ono na dam fu ba so ka no ho yeah it's muko di wie na o say eni enkoda hotel fiskani ma me na me nko bie me dan mu a ne da ho no ade chia na woko e na oba na o kan wo danfo ana ompna no e ka say o me available it's yenko ne enkoda yes e na ono so charge o say ono was 4 million ba man 3.7 4 million ye de na o se fa che no was what the danka anam so no man 3 e no no be dan osre o de dan ka until oba until mene da ma de echi ha until oba da me chema de echi ne kama pesa eska na ma no anti ka den ka de full night yes full night na ka wojo 400 e na usu wunya 400 na obenya sen menya 37 na ma eni o yo chese 400 no wunya e na wunya 3.7 oye ene no so kan 3.7 ni share nsem na wunya ne nai ena 3.7 ni share nsem okay na ye den na natimi fausa oh ona make on say we kwan wa because me from ye tuwa be tu mu okora na wabre yes na wabre na day na yo say na oni obi da sa enwumre say na make say na me wa kono na sorry do
Ye din komo we ya kan timi ya wakona sorry sa da nwumre na obi awia o phone wakono na anti anko oso ye oye kwaku nti we de kwaku langa no kwaku langa no se still no gina so na nwumre no pese oye bibia na me kwa yesa kwa me kwa yesa krama me wonko mi India mama kwa me ke ni kwa wuru dem kwa ya ma nya na wo ana no mu de bibia gu empa no so nie no so nti wo do tito so na na bro ma wo dai because obi anka oni oba keka na anka wo kwan wado pa de sanka be wi ansa wado ana na wo de nya more extra power ena me ka wonse ne etu ne di nkomo e do nya ne di nkomo ti nkomo didi mu na asafo area ben ya asafo new press station uduru a usambenkum ura edin be pa na ye different ho wo say uni popular name bia ye different sa area ho no emfa ne baby a wo ken e say odin papa bi da ho a apart from asafo no wo kasa bia asafo ha e na obi a be hu no okay and there jiso kasa asawo lai and there ma asawo lai e kire me ho yi and I mean to me and you say we need pan now there because me sana me media meeting no nipa no na wakono ho o ashawo say yes ono what if you so ya ono nipa no so ya ashawo on the meet me in chile ona make us ono la ha area sana de netie because ono what if you down team me minimum wakohoda me tenite bia me be kuma say bi how many times ashawo lie ho me ko ba we ko meet me ka say ko wan yi akura mentum fa wan yi ni mu na ba me ko hwehwe me girlfriend na me ko hyeso enwumre na because me ni ba bi oti tem ba bia na bia eto dan ba me ya de ku ansa ha enti uba je di se ma mienu no omo so ya hyawofo mo adwuma mo ya no okay already me mintimi nchira de minti wode mintimi nchira Jack o so you say Jack Moro yes. Oye penny yes me oye penny asin ni fie ni mo oye penny ana say oye penny mazos akese na be susu yeah so dey yobu nyina bodyguard yes I don't know sancholo to sancholo to nti ono de obedi adanse ama so mo kofa girl ni ba ye girl ni jitu mu say yes we wia usika yes okay and a manage phone so no one person over can okre nto wodi ne phone ansa na osu ana boys na chiba so we you be sika nipa ni nso we wa maje phone na osu ansa na obeka ndokro nka say ne achi na odi sika ne beba anu mo so nko first kan mira ansa na obeje ne phone da ban ni dey twato pa wo call ho no ma still na no omo si ji se police for ne be chi girls yansa usaka usika okay wait me aka say every week me nko hobi then am ko bon am na na papa no say gise me man police for be chi omo was say police for ne ba onu anka say ba bom no ma chi omo because say sem phone omo adi no nti say nti free one am ba so nti police station na media kon ya ba sa na omo so wunya obi ani omo enko no say enko chi wo na wo so na wo ye adwuma wo sehwi ena wo ko krom na it says 3 weeks ya wa ba ya on and off you adwuma sem na ye dey David me kana wande adwuma no sisi na adwuma na contract adwuma na agu renew amount o man renew am MBA di whole Ghana cocoa board adwuma ye na etwe ko no 3000 no na ye ska o kan mo company ni din bio na ye ska company ni di amount say gene David na wa usika wo ono kura na ska se we ko am ka se be ka ska ko na ye ska ko be obi ne di aboa mempo ana me intimacy kan share me hono no bi na di aboa obi na di amame be kwan ben so me on say adwuma no be yes ana me wo stop wo what day stop my G obi kiosk ewo baby ewo central Krobeso ewo eskuma do membra kwa okay enti me wo stop wo ana me wo ayi friji kekesi ni bi di friji kekesi ni bi ti nipa no misu kire na nipa no so obebo me ne kama kwa fa drink ni isu se be maton because madwuma se ma nya guni de ne kama ye de ma ye ono ala enti ma sika ne ye sana nye se bia sika bi na me wa oyiri wo hen me ye me ne wa ba ne ma me wo manson wa ene se no be wo so kwa shawo la yo na se enye bona enye bad pacho say me say se enye bad sa enye bad se wa kwa shawo la
Enye bad so akwa asha wo. O da bi enye ne sa. Waka chen so obi awia usika. Asha wo ba bi awia usika. Skade me kan tell ba phone de me kan tell so ma for me phone. Skade me kan tell. Waka chen so man e fa phone. O me kan tell so o ba bi for me phone. We bi sa kwan oba no fa so fa. Da bi. Okay. Haxa mixture haxa capsules or ye also townful. Numbi nema also na etete wo na how no also no enko. Accra wedi 12 years on Numbi. Accra onyenya 12 years on Numbi. Ena afei so oba wanyem there be on twen kakra. Ena oba nso a oma Accra no fo nso ono so entimi enumbi. We mu achi ni de obia etimi enum sa edrei ebi. Tobi nenum nama o also no enko se be ya obetimi edi yi aduane bi opese wudi no na wetimi edi. Oboso enhihye ubia. Bills micro credit enso say upeska aye adwuma eno ani bills micro credit. Falgana card no eko won office bia e ben wo ne ka che o mo se upeska aye adwuma o mema oska ni bia ma o de aye adwuma o mo hia collateral eni o mo ntususu bia o hia deposit bia de o hia eye o Ghana card no fako no mo ma oska ne fa aye adwuma 0596920833 0596920833 ena afenso Charismatic Ventures SA ono nso e de Zahara no papa ni nyina bi o de aba dwama so Zahara Man capsules Hindi herbal mixture ene de keka ho ni nyina e Charismatic Ventures inupani bia Food and Drugs Authority stamp esi so tobi nenom na emboa o pedodo etu aton e wo shopper na wa frɛ 0246 348334 0248569335 grow fine eye mojedro wanwaso koko ena omodi ayesa edre senya ni date no numbia it makes you grow fine wenu mu ato unsa na ona ye tititi wuntimi enna afenso oba ubu unsa emaye enini yetuntum ebachina adechia na basabi nti ye feni nyina menstrual disorders wonum grow fine bia ebesiesie o cycle no amana bayiye enini nso efe enmaya obia nso emba 0244596532 0244596532 Oko pharmacy drugstore and a so herbal shops a obenya bi or van enso enam chroma airpie grow fine tobi nenom na emboa God's Way Funeral Home enso se busumi aye besimi wo ye no na enye fe enimonyam hye embrem nenso ebo no de eye kakra bi ubenya saa de we nyina eye God's Way Funeral Home owo fundaka woton Ghana ha de abrochire de decoration na ye beye na chese wa udu ho no ma sebio beka se eye decoration nie efe yie enso asemara nko ni nyina eye God's Way Funeral Home afei so wo MC for we yie na wedding catering services asofo ebia na onipa na wewu no kra won kwa sorry enso pese oye burial service man ni nyina okọ God's Way wa say God's Way maba me di meyie na ma enta de bia me ka me say your one stop shop ye kan one stop shop ana chese owura wa de upe bia ubenya nti ko God's Way Funeral Home na onye yie no na enye fe o kumasi asafo labor kokobo dan dada ni mu hwa e na obi hu omo udu hwa so hwe uncle ato for uncle ato e was 0243737457 0246194678 na fedi yenwie e Power Specialist Herbal Hospital or say hepatitis A, B and C wahrawa no ayekese fibroid etete ni nyina fako Power Specialist Herbal Hospital and SK wo ho liver care wo ho ni nyina watu di se caretakers numbi ne beboa o kuma se feya se bosom twekwan no so du ha so besi wo eduaye junction ina nkran so o kwabenya ACP road wo so besi wo Power Hospital bus stop ina Takrade so Anaji Estate obey Ahantaman Rural Bank no freno e was 0244544422 ina 0200383831 ina 0555797878 eno eye WhatsApp number inti bibia say voice note na pese oye o scan na pese o send the man na de afaso na wakoho ye dan ye ho seba baaku mienu ye ba ye ne enua be man be wie anama me ne wie preku se be ya commercial break ni ba enti kwaku Paul say no anakwaku Matthew yeah kwaku Paul say no o pese me Aunty Bea
menye den ne mboa wo me bese asem no bese asem no Aunty Bea bese asem no yebom ne get na me kwachi om e ba police station na me sanka misika. All right, and it's 3 weeks ya wo Kumasi ehe na oda. Okay, mo wa kejetia ba me yonku bi wa ba bi station wa ba bi fire car no me de me ne megu ho na me wo. Nti wadam fu bi che na wa share sa 3 weeks. Okay. All right. Nti for see yembo na yema police phone konkochi. Na girls no be hu omo. Ehwa na omo ti. Wo see ohefa na omo wo. Omo wo asafo papa ne say ye ba asafo lai ho. Wo na omo ana ye kwaso so ye ba kwa papa no wo. Because ona because ona asem mi ni nya esi nanim. Okay. Yo yate ye no obeko enti status afedie ye wie 0243114497 trot wo ye twa ye ho ba. Okay, Paul kwaku Paul. Okay, ufi hine bai. Pacho miti Central Region ba mbe senko sewi kwa family nema na mimi sambe sena ko Central Region. What is Central Region? Yes. Ba mbe senko sewi. Yeah, ko fa woniama. Ana mbe senza ko bio. Nti no free hine bai. Ene den free kejetia. Yo, ene haboko una. Yo. Wede mitie woni watifo. Emi say chinani 3 weeks. Me besen ko sewi ni me ye adwuma wa agrek. Enti yademe ko me not na mu ma yademe ko Central Region Breme School ma hona meti. Me ye adwuma 4 years. Anu mo Central Fem ko sewi. Enti sewi ne me ko ye adwuma ba na adwuma na yenye pemna kom ye stab enti na mu ni enti ye ko ye adwuma ho 1 year pepepe. Enti last year December ana contract na ene enti misamba fi e wa Central hona me wo timo wa no mo de o mefre enti ye hwedi we firu ba pemne dan so me ko han na de bi firu na ha me o se dan ma me yimi niam na o de police for be den akoko budan na ni wo yimi niam na o de dan na mo bi ti wonde mo wa na me da bi ma me ye den ma me ko family niam ko na ko sa me niam ti Friday no me duru na chene 3 weeks me duru ke jetia na de asan ani mi yimi niam no ani mi ko go station ne ka bag na ebu machi ba ni mo minim ge bi wa asafo ge no ya fanse we ni pa mne na atanda nti metaba no timizi no ade sanse de mame nko no ana me yede me fa ka ana me fa ka ana me ba no ampa meto no timbe guna mani bo ani sa ni mu se no go mini ba wo inside timini ba bi o timba me ko feel straight me ko no nyim no nyim ani bizan se nare ano so oko galanse yo ana oko furu nim se me ko mbesin ko sebi na fi na beso ko Sandra me do ade asam bi ko me nyanka nim se nka me baoga ana so me do esende wonu kuno mi ndi mano so aye galanse asana ko nyenti bibi no nim se okay manya bon chenko ande but wonyim ko ande nyaade me no betmede bibi go so bi nyinsande eni ko so bi musu sande eka anu kan sa achira no anu ti wo de benji because you na tu e didi nkoma anu obakra mi say oba ntifio ne menya agita so ampa na chesa se we bro so pegi ye be wo be fine wa nya hwe be fine era general yes and the akoya ma was set record na na dia nya yan fa ngom ani so le poti na dia we ya na just feel frame and the so we o na wa biem nti na ya nto sabi ya de wo mu ni asole ya nto sabi nti na dia e buy impromptu ti me so be buy impromptu na wo mu wa we de wo kwa akodi wa de no wa nya ya assemble friend ya asemo ade achi bi ati asem fofo na akoya set record wa pa mene esura obia ba nanum intensi ebi kuransi da men kan se bi nsi da na se de kwakupo be nipa na wa ya Aunty Bea nei se de kwakupo be dey kwakupo be nipa na wa ya omo na do break record na de akwa na de sabe ka be say na we case of the year na de asema bi nsi da na de wa kan yo era o si ndi na china yenkoje ni sika man ye fa no ko police station na police inform ano okodi ofre I don't say okodi no frey o say asema to no
Auntie Bea meda say my yan sha say me gidi say anim ho wo no wo beti ye ka because money san bi ho wo tie yen ubusa na sem bi say o kan say na kire na yere me kura wo ka yemi ni so oni yere o wo yere wo ma to the extent say wo kan komo no say ba bi kura na ne ba yare a wo peska de akoma no oyi wo fie watu kwan ahoda ben ko ahoda ben enko ena wo beduru kumase na wonu say mama nka asem da na odi case ne ba ya ye ka chen say ade ya chi a obi abukinti ye de ne hye da say no onye no mi pon wi kokrom mi duru adum no ogina na ni so aye ne tan okotire no obeti atu ni de confusion na ye basa aye basa adenti na wo to pressure ma ho sa adenti a akwani ni case oni case nti emi enko oni Aunty Bea oni case emi emboa no ma enko oni yakwa ye koka ne say oni case so ma wia ni 2600 okọ ho koye den asem ni nyina tentini ni tietie nyina okọ ho no okofa taste okọ ho koye taste ni bia no no sa taste ni bia no wanya no adwo yi akonwa ni si nche ye na we say ni bia e na wanya no Aunty Bea okay ana wona nam kumasi abonto so ani so ya wo kra o fa no wasia ene de wo yire waba onua TV so waba Akoma FM encho na akotwa kire wo yire no ene de wanka so obeto ho to say o se nya hwe so se nya hwe ne yire a wo se normal so kwasha wo la ye normal sa be ma wale fo watimi akosi wa gedem he ade na wo anya ani ye wi awo phone wo say eye what 2000 Ghana cedis enu wachi Delilah said you can abada dawo waje won sam 370 Ghana cedis sabi bibia mpusu bra no eye bokode ye mumu san ma me say you stable bibia okay oh you stable so otimi kwabati no bibia ye fine Aunty Bea menyi ni ama na kwa na ni suta no like on settle down no no musuo mimi hu say bibia hye danya pepepe o ah yesi kwase bia ye ntia so mprenu ba won de asa ye mprensa ya jutika 370 wabadam de nsa fefa ho anya ani wasa mana wia usika se ho 3000 Ghana na yimu 2700 edi 600 Ghana so botom ena benko eni ewuyi wakwa asama do aba yira wakwa aba because yetimi atutu botom ayi tika 30 million so wa bre se hwitukma se wa bre okotu gala debi na ofa fam fia kwa abrochiri na so ofa ka fia kwa USA ko bebre sa abre no oh woni case na make woni case wo mo ka che ne sese no mo anse ade na ye mo aho we be ya no ka che nse ho de ko na benya sabi yesi da bia akurase ni be krum ti wona ko ka che ne oba na wo so na danfo no no okoi wanyem no wono na ye main suspect wa asem ni mu si woni mu na ye gang leader wono na ye main suspect wa asem ni mu so oba na ne na sign wo hu se de na adwen no se de sitie e no wa briefing nkrofo no se we de mo ha mo kwa mo benya ana no ahye da gina chen esi da na akora ni yeast kan ba ni yeast kan o se wura dem o se wada na asese na what this kan dwane okay sese you the college bem pa adwa to aso na pe de time no wo mu na college na bem mama me da se kwaku Paul senka me kunu no na ena me hwe onua TV na me ti Akoma na me ti ya ene ya Aunty Bea meja na ware oh yes oh debi kafra me na make era to aso ba na no onfu nim kakra se de adwa ka na no kre na oba na kro be fie wo senko wo kire ni bibi ketu abi watiwa o ye okay afwa okay ka me ma wonsi kire ni bibi ketu abi watiwa pa de ka ho ti ko wanim Aunty Bea se me kunu no a ho kenne yanka meja na ware okay onso wo bi se no se enye hwenye ensi so obekọ honom Aunty Bea nka wo bia wadwuma ye lew off ye yi wadi ebi ntu da wo ho na ka okra wo akono na abasa tedua na be sori agina so obi ye lew off from sehwi wo besna ko central region wo ndwene one adwuma na ye yi wadi no me kotena fie dodo se na menya adwuma aye obedumfo adomo mo 3000 se gina fakoto ne magu fridge nim na se nipa ko na eboa wo abodwetire foforo se be ya won kai mposi ye yi wadi Aunty Bea sa enema ni nyina ama na adwene me sheda na me mbisa no se ne nsa ba ko ye ne ya sa enema ni nyina ama wa adwene mo ba de ba wa adwene se fa wo ko hye tokuro ketuam tokura bodwese na se ne de frɛ wa wo be ko Aunty Bea dabi tie yi wadi tie wa kono Aunty Bea bisa mema no se na dwuma se na ho kyere ba wo hu se bia se woni efense be ma cross ananim de ya ne se be dwon so de ya bisa fia mema no mo kan kyere wo na wo de ye yi wadi
Unim da wunya adwuma. Obi dum fompo na abo se ginefa kwa ye adwuma. Bra wan hwe anko ofie. Wo ba ye kuma sasafo. De bia kwase abadwom. Mento se bida. De bia kwase abadwom. Osige ne ye ne mpena. Na wo mpena na obi anyem no. Ka wo kwa amo hu o. So buy 1 year ni oba ho 1 year ni. Nane. So buy no be hu se girl ni nyim. Na ti bi se me mpena no na se wo tukwan a. E dey na man kwase mkofa be bafo no nyim. I have friends with benefits. So obi sa no wampena ankasa. Osige ne ye ne girl. What you say? Now what the one? Ya ju 50 cedis. Hi. Odeko na girls no musin Delilah kra o. 50 cedis eko condom number o phone eko amo hu. Ya do sa ko hye dem abontimpo ne yagina ne yaje o phone. Ne yaje 50 cedis amo hu ne do ko hye dem atumu. Ni tiri kwa yeye se ni nipadua ne da so to ne ode aba betena ase Aunty Bea. Na wo se nkomu twa ni ti free honom. Ai. Na abonti yaje hon. Yaje usika ne nyina amo hu. Wo sa de nakọ. Na wo ora na wo sekete. Ade no nya nwura mu wie. E ban se na kotuaka. Ye ko ma afia ho ye gifufuo ne ye di wie. Ansa ne ye tuaka. Sai omedwuma ne de sa da lady ne kan o say ye pay as you go. Na ne o pay na de ne wan go. Ene na onua no wa ye fine. E bia no wa fefa ne ma. Because enya sa be ma pa wo tedua sori a wo pe ba bia de akọhye. Na wo mre na sa be ma. O mre na sa. But the fact that I say be bre one minute ni na ho a e man so eni kwansa man so sisi ni sa. Sisterhood, we are very, very disappointed in them. Ya nya de sa. There be Aunty Bea ya nya de sa. Bre ni na ho. Yemfa se na adwene wo fom. But ono no fan se onimo obi wo honom. Ba ma yenka ne mfentu amafo sa nkofo ne mfa omanyonko. Mami ago fo ne yemfa omanyonko. Mami ago. Yemfa omanyonko. Sebi ana de bi obi ka se a police for yemfa omadam for sa netie. Nkofo ne mfa omanyonko. Okono obi fufo di sky ba eso ba Aunty Bea obeyi wama. Sa na omotie ba se nipa no mabombodin a ne ye fan say ne phone ene na yi a e ban se na akoyi ne 2600 ono so wo ne wanna Aunty Bea hu obi no nam ho no wo kasa no wotetinte suogu no fafo mu aduan se abaya fefefe se no bodam Aunty Bea na ye misa se de na ye ya wo bodam o sa ne man kese bia ni e bia ni e ya se bi obi so am tienka peacefully ekwia so ni case but me ade ba kwa na ye me ya say obi be hwe obi problem o woman na say de ote na opese odi sisi no onya ye me sa pe na me bufu ye be sere no wo anya no wana sa 3.7 also me refined it 3.7 on refined it 2600 e was eba phone no e was eba condom rubber ni sika so was eba 0243114497 0322498035 me pmacha oba entientie mai entientie papa. Hello, good afternoon. Hello. Yes sir, good afternoon. Good afternoon, TV. Magina Boko, South Africa. Me pacha ho ye de Ami ado me chamu na mamu bo ni ejuma. Ye da se pa. Ni ya be ma wo se bipu. Oba ye no. That's more kind of fine. Okomiti be banka. Mo bi sa ro se e no nu no le think say de nyanya nsaka se bika. Tan sa wo ye. Mo te ma do. E sa na ba no ti wa na e ya odi de kuta no. Ti mo no you on plus and trading kan chira me. Na nya ta e ko yi. E na ma no se ntu o mo fu. That's Hello, Aunty Bea. Captain Beko, what did you say about the many more? Yakochi Bay. We have to also Kafra. Aunty Bea, remember me where we are so. This is a normal day. It's normal. If it's last week, onye nkwọtọrọ ọjị ime ọhụrụ na ọmetụ ọkụma ede ejibuse m onye polisi na-ekwe okwe ndị elu ọzọ onye polisi na-ekwe masa ndị polisi station ya nsị ama asịasịrịsị yi 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Hello. It's me, Engineer. Hello, good afternoon. Hello. Oh, no, so ain't me, Engineer. Hello. Hello. Good
afternoon, Pacho. Di baby Akasefi. Me Pacho, me feel to see the friend quality. I quite a good member, master. I'm on protocol for a long. Good member anymore as well. Good master. I want Pamela for ah. Me Pacho, Mate, why we member is so good, but you want to hello, good afternoon. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Hello. Good afternoon. No. Hello. So the baby Akasefi. Kasafi ba ozo. Your TV volume name come from why? Ma opale fusu kasa. Hello. My radio and I say TV volume na kofo ma na mo pese mo tie mo ho e wo radio no so esa won tie asema ampacho maker. Good afternoon. Yes please. Afternoon Odin baby. Na ho ye me ho ye papa also e. Ja mo so mo pai bo. Me tia mo nyina. Ye je also. Aunty Bea edu ba bia ye mema no. Ye ha ye ho dodo. Sebe ono yire na wo sika no. Ene sika ho de don se we obey wa di jo na so ho kire wo bi o ye no aye kwala asem mo ma wi wo aproti fo no obey ha o mo keke se bi aproti fo mo ha no mo kan te so fi wo na o fi wo ye ga e fre malo de ka sefi krofa hello yeah that's it. Good afternoon. Good afternoon. Yo me pa chodi baby Akasefi. Me Kasefi update ma e friend king. King Pacho Kasa. Aunty Bea. I'm one day no. I feel go by. Maybe seven because those coming no. It makes sense. Family man. Now what to say? Asawula, you say Asawula. Ya pon you to do. Pacho, yeah, that's why. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Pacho, mi Kasefi Accra. Yo, Pacho yeti. Pacho, program we do papa. Abranten. Afternoon. Hello. Me Pacho Kasa, o se abranten no buafu papa Kasa. I am bra. And can put your papa na swimming the beer because they said the capacity. I said the capacity. I am bra. And can never papa no super papa because he is doing them. So I blah blah we now quite how we like. If I cry we not cry to the baby cry then. Now we quite how we I'm done because I can't man cry to bring this so. Next time. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. After. You, Pacho di baby Akasefi. Pacho from Belinda me Kasefi afenya. Belinda yeti. Me Pacho say obema ni tu mani oba no ye bibi na obema ni su eja ni yanso kan mo ba hwehwe obema na achi na Belinda, where dear, yentimi answer our question we say ono no si obi area na de no de aba so obema so be me aye bibi sa ono so jani eja oba no enti bra me so mpa ni baby mfa na oba no so mfa ni baby because where dear me da se Belinda. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho about TV volume name come from. Hello, good afternoon. Pacho meet you. Pacho, asma working here. Ni na mosati ya na. Na inkia ini pamela kwa kantuma mpo. Pacho kasa meet you. Inkia asabna ba mo na Ghana for na ekoda ya na yenshade bi nsu. Inkia me kasa nse. Ini probably assembly ekoda obi a that means assembly and pano adena di pano ye no ma ho odi nti. Inki na wodi asembna ba dawo. More na me shona pa but why me take no room for me to buy. You just order the down with you, not money man cause you pay the future. You go go talk for no come for
Na ye chairman why? In fact, producer Krani and squad district commander need to command that interior ye be chairman. Yeah, that's it. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Fine afternoon. You, Pacho D baby au kasefi. You doing this Isaac. Isaac Pacho meet you. We shouldn't program no na. Them no, I serious because we need your back on them. That was in my bed. I said, continue. We need not to be serious. Serious. We need to be serious. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, Udi baby au kasefi. Hello. Me Pacho Udi baby au kasefi. We prefer to kasefi akra. All right, Pacho Hello, kasa. Brano, mumde wanya de kra. Onko trasu no nju huye. Abi o ye no wanya de kra. But you what ya? Oni kesa na. Ko pa do ni me tu gwa ban no pam no. Hey, I say. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Udi baby au kasefi. Femi Amos me kasefi nkoko. Amos Pacho meet you. The American say, you also mean say, ya me amuni pe nyina pe. Se de ni pe bi nso o ma bi mi emre wo ibi hu no. Nti no mu nya se mo no mu da beda mu. But the man ye no e say, no so form mo de mu fam na kwanso. E ma no na aju mu emre. E ma bi na aju mu emre bia no sana he de mfata kwanso. The next time, Momo, Dina Momo. Pacho, yati. One of the opportunity of the company, Nimuguasi. All right. Yeah, dear Betty, me, I am one of the Pacho, ye be a dear. Me, Angel Nasu 0243 114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. You, Pacho, Dean, baby, I'll Kasefi. Hello. Pacho Dean, baby, I'll Kasefi. Pacho, the Escobar. The Pacific Central Region, Manford. Escobar and Pacho, me say why? Pacho, you should program no na. Papa no as a Nadine Elfom. Pacho as a Papa Nadine Elfom pa. Now, all of them are our Wajuma Abo. Yes, I hear you. Sabusu so na wasai Wajuma say ama wo kofia wako asawulai am ya jisika them and the dino ya papa. As but caller wait to me enge naso callers ba ko mienu bi ba na yafa na ya sorry. Good afternoon. Hello. Yes madam, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Otie ne ho wo TV so. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pacho ma wonde so kakra ma me why. Good afternoon. Me pacho udin baby a okasa fi. Me kasa prison nema. Hello, pacho kasa prison nema. Me kasa prison me de Thomas. Most of my friends say, Munya Busha na Mumma. Munya Busha Mano, na Mundi de Tina Mumbuano. Na Odo free the free no, and Yen and Niswa, into Mumbuano Kakra. No, so master man. Me pacho yo, ako Thomas Sandima, yedasi papa. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Udi baby a okasefi. Pacho me fresh returning off. You're pregnant Nana one, pacho yeti you. Ma'am. Yeah, man, do you know the budget for me? Damasi. Nana Shiram. Hello? Nana one pacho kasa. Yeah, Asida, Papa, I'm saying, Najini, Babia, Echo Drone, Jimana, what ceremony, you know how come. Santisa, Jima, we want to know quiet. Very kind. Wako ompana wono no ho wa nyinsan ambo ho wasa kwape foforo ho a
like you say me give say adwuma na efiri me kora na ama na adwuma kora eni ho. All right. Now one yeah that's papa mama for last caller na yeah in Paul Jumedium. Happy birthdays be bani sorry. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho we meet you. Hello. Me pacho kasa meet you. But Aunty Bea. Me pacho Aunty Bea kasa na meet you. So, pacho papa no. Pacho tuminka. Me pacho why na my TV volume no call for Mr. So, Aunty Bea, papa no. I say not doing from kakra. Samna na opesa o kan but wo tie ho radio no so aya na hadwe. Good afternoon last caller. Hello. 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 Yes, last caller pacha odi baby akasefi. Pacha mo fita mo tamanita no sama nseku. Me pacha yeti. Pacha no bia na lifestyle won. Like being pesa mo kanu onimsa. Now so also a tiabo. Na yeti pesa na so na no bia na me say yakopon de bono. Won, o say yakopon nti intimate so na kase akono do obele bia no. Nti pesa obi nti pesa wo kan TV no so I say the akono gele akono do obele bia o. We so no so akono do bia o pona wa so den problem na damu den pa so ko we koku. Me pacho mo kan ye. Me pacho ye das papa yentimi mfa kola bia biem. Emre na so happy birthdays be ewa ha yen fama wo na yen sorry na sports for no embra de edi kan no enkoma Mr. Emmanuel Techi Beko aka Tabek uye CEO of Tabek Plus Enterprise de dodo na adi nimu no eye fatala we efri era yene no ewo adwem ha inti Mr. Emmanuel Techi Beko happy birthday to you nyame on show na onye wakoma so ade nyina emfa emmaw happy birthday enko Michael Saint ho okwa sorry enso ewo Saint Michael's Catholic Church ewo Chapache Michael Saint happy birthday to you nyame enshaw pa na onye wakoma so ade nyina emfa ma we every youth a ewo Chapache sorry nyina emu de etoso miensa enkoma Mrs. Sethina diwe die menti bi da Mrs. Sethina Opoku Ajiman we efri wunua bema Kwame Ewua Nimfo owo Menshia Palace or say Mrs. happy birthday to you nyame on shrow na onye wakoma so ade emfama ena Mrs. Ivy Otabel we efri wadanfo unua ba Cecilia of Soyens Bridals or say nyame show pa danfo pa or say nyame enye wakoma so ade nyina emfa emma happy birthday to you Mrs. Ivy Otabel from your friend Cecilia of Soyens Bridals. And at the last one also enkoma brother Israel happy birthday to you from your friend your brother Michael Ofosu Efriye or nyame ensham happy birthday enkomo anwo di ma woda ni nyina yentimi anrehye abusuafo nso amahwere mo ade hye ewo bogu ene yesie wo mo nyina nso ye ma mo nyina hyede production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Emmanuel Owusu Little Beluchi ena Nana ya oti obaya brefonka oti Peggy nka ena oti era enso enkamidin the Beatrice Fiogabra obetimi afrem Aunty Bea sorry na sports for no abanyame adom echina oba sika yedi ana yetafre ho tie ye as